si ewo dwumadie we so nigiri was nro we ya Sompa Asem Mpe Nipa asem besia santemam ne enya asem ketu agora dwumadie yi obete omuna samonka sana the nations anka of Alumba obete nenka ewo dwumadie we so medika ka kire wo se ukuada bia no dwumadie no ensakrai abam a enya asem ketu akora eno ena da bia ye de ebrew ye fiti ase no emsene ne na wotwe emiensa ne enya asem ketu ye de bebrew a de wo bekasa ene na abrabomu ensem na abrabomu nsem medika ka kire se akukuruhwe ase ewum eno nti no nya wo fiti abrabo na se ya no na wafa no toten na wokọ empo se uye sikani ba ne ye wo kura betu sikamu a eye daya no a obefresi problem ewo kwan so eno na da bia meka no brofo no obviously you experience setbacks on your way akwansidie beba sa akwansidie no ene ye beche bi ena nwumre ke adu gas and oven ene wo ha enya asem ketwa ene ampaya ebedwa wa sentimem ke adu firi hefa ke adu ko suku wo he abrabo no fo mu toten ene wiase ma nyina atene kan na ene yefutu sembe firi ke adu aba se wan fam mremremre na dendenden baade a oni ye ba beche se ye mremremre so a oni ye ba beche eye dendenden so a oni ye ba beche na afufuro bi asua bi na afufuro bi afanyansa ba ade afirim na ode abon kotodwem na watumi ede abon bra we eni dwumadi a eda wukua da bia fosu aboagye ma hye ne kama a ye de ebebrew the nations anka bebia bokọ de awrade ayade nkwankura ya ne de nkwanwura na ne yebeda na ase na yakase inshirani ani de nkanedine ebi ani ada santema ewura ase Europe nso tumfo se tu ebondi epede emufura konaso ne nkwaso ehira ne se oboade nkoso na ne ode agana no onfa na ne ase we na me yehuna adwuma ye okay osi efre no fori ataw ye contractor oti akira osi emu bie fa ho nkomodio edidio ye mra no wa church onyomam de metra ne dem ko men ko hwe ne dem no de mawura na ne nkwantabusani no omoano no papa ne peyasem nti na mi shiro ne ho kani ne no mukase oso de oforiata okay nyamishira no omnaza mo bibia bokọ de ofoso anya bokọ kra se nyame de haju nti nyame de abedu ebeneze nyankopon wini free manyeye ko na de ko no de eba ti nyame ayibi na papa ofoliata ze ya danase so kwa kusho se de mu kra na okay wandi wabua ni ye ana efia ayinshira ipa mi ankasa mi de mani hu na che na hu no so atim sa aise wono e odi pa bu ofia broche ba nche na na ya ne ko but ke do be ma de aise nda so no ti okay efia hede fosu enko enim na panifo se oyire finance akofa yenchi producers ye no mu di dwuma kwantabisa Isaac ene kokosachi Fletcher wadawroma ena wahihye dwumadi kama ye nyina akora yenya bi eba na ya baba beka na wokọ master control room ososo a Resford obo adwuma saa ena safo matwoman go so nia no ono so ebo adwuma pa na Sompa TV no so no David ene ekoba jesi simprimu bema omo so ebo adwuma pa na ukuada de eduru ukuada seya na Obra eyokon na Obra yokon no anu odene obia ni ho a wafa brabom toten edi akwa wie empo sika akọ goduo ansa de be se we no sika akọ godu no na afa godum jem abreye pa eno nti no abraban na wabo na abrabo na wo bonu ankasa no sei na akọ wie wo na sei na akọ hu no anwumtu ni no so hyehye anwum no kamo yenko ne ekotibra Obra eyokon pa
Obra Yoko no ene pani a yene no edi ahyiamu ewe Obra Yoko dwumadie suo no eno ewa Asem Mpe Nipa ne muku ade bia ene edi dwumadie ede ebrew edu gas and oven abrabo no ofa ne totiana anase onwon baby man konson de wura no ma ya obi eba ne hwidiem ansana eba besi ni seye panipa memo akwa aba ya medie bibia boko de awrade adum ke Obra Yoko Obra Yobona Obra Yobona pa enye enafom o enye bete o enye bete enafom obi be ka se enafom enafom but na kopoti ase o say odum obi a bebre no ho ase we no bi odum no sure enti ke yankomo twetwe no ye be fiti ase ke yadu ene hwan na ke yadu fiti ase firi na ke yadu kura se wo ye de na wo ba no ankasa no akwansidie ben na wuhia no wiase abrabo mu a ama brabo okon na ye de ma wo ama brabo na ye bona ma wo ne yemfa futu ntato ma afufuru bia afei no ba besi abrabo ni mo ofoso nyago ponhira na yenchia ahwefo ene etiefo bimpenifo mbeto mu ha me ampepo mu na asamo ene mi ame wofa o de didi ma mi bidi lumba babo foso ye eye be dese be mpesu asonso na ene Sompa TV ene Sompa FM esi ye wo me oboase manai ho ne ye wo me okay yeah nti mi ko school kakra wo ho ana me sa so ba school kakra wo ye be kwai aboabo ho ana me ba school kakra ana me sa call back bio wo kura dase esa ko wie school wo na ama die na do call back bi wo manai me friend said I'm work class 3 ewo na manse ho no me hyase se na me mame edigwa oye obi otonam ya nti be free school babia me mpai bo ne se me ba ne menya tea bread white ne bi o free bo ase ba no to bi ba lord imagine from ti bi de bia na ba so ma pampa na se me na mu hia esoro ho na se wo koton wonam edi class 3 na be hyase tonam sa do class 5 ti be ko class 6 no ada be de be call me kwaya mo amokoma me wofa e friend do before papa be bia wo bia no daddy me chia wo papa obi a wo hwadwumadi ya wo eye amoamo ana wonim me wofa do before no onka je se ne wofa ase ke do se odana se ya be nshira no ti be kotra ho emfie bienu ekọ mfie biensa so ana beside dwade ekoye na de ba ofoso ye ne say on say abofra uswa e wo say oye dwuma obetimi aye ade bia e beka say biara o say otimi ye enya kwalabo na esu ni ade na me betra mo amono me ofa no oye ndwan enti me be ye ndwan hwefo na me kura ndwan be 50 David yeah na me kura ndwan be 50 no sanso ekuede na odo ahwedifuo be kwa mo de obi adim say area ho de ka hwede pa de a e me ofa e da e wa hwede enti ahwede fu na ye me de a me da me sa da ahwede na o na o danwa na no na me sa da ahwede na sa da ahwede na no mi ofa no na oyo obi nso ade opadwuma enti odoburo no odonkurumafuo no odonyadoafo ni nyina no foso enso topa ba wotenkuruma epei hai omso ho be ye ohene rade di nyina budo ne ye na mu kakra ahudifo no na be na mu kakra nti be na be sheda enga time nko school papa ambo ho no mako school days no nyina no Monday to Friday no mako school pa register me 3 2 na Canada ya 2 na Canada so de yefu omudwuma ona so de koto ahwede enti be kwai krofrum eho ada na be koto ahwede no enti be kwa krofrum station or dan bi se or white there it's the station where 208 209
asa na yeba 2000 there be 98 99 asa na ebe ru 2000 aha etibu ho no asa na ye papa kofo ebe ba no oba 2000 1998 yes aram koi 299 2000 eti ato abade wie na medwane ye asa free wo fa yeah medwane 17 February 2000 ana medwane dem sa call back yes to mama ho eti a medwane ye no fo so na tenana eye hard na no hye die tenana ano hye na dwuma na no hye na me bre pa na nye easy na me bre ti mi dwane nie na ye pon bia na ekotu banche e de ba be wo fufu ti mi dwane me de fa me kante me kwako tu banche na me fa matade me de tu kwan kakra gum na de na nya lo ife me ne me ma me bidi nkomodatam 20 pesos na etimi fa kai free ahwa anwa kwanta ahwa e de kobo ase ya nti me ne di nkomo 20 pesos de on so on don fama me that time here for say 2000 say 2020 no eti emu ho na me dwane ya me wura mu saa be piem e wahwa from sesekro e de be piem na me dwane de ba ye me kura nase ti efiri hore de ma nkobiem ana me be hya ase say me ne mabre wa no be hya ase abobra enti enam ton ni mu no mama me ton nam no bio ana me hya ase say me mum no me ne mabre wa no be toto enwo abe ni aye nwo enti na chese ke ho no de na school na firi mu ana na school no ho me buy na me wura school me buy na me start school e ho enti school no me free ba na me ne no enwo ne ade nkakra na ye enti me ne me bla ba konzo sa ewura afuo yem ana ne edoburufuo yes enti kakra nka ho ne de me nya time e wo school ho enti ebeboa me ma adwene ni mote kakra yes my honor ma me hunu ade because time na me kwa mama ne na me num hwe the classmate for hwe me nyina be dia dance say ke ne no one ayi first amo de na onim ade ba me ba back no form 1 form 2 me shine bia me kura me ngwa na me na me hunu ade sa oh serious enti eboa ma adesua ne timi koso but me ne ma me sa ya fuom dwuma ani yetoto adwe yetoto abe ni aye enwo ni ye adwonwo ni ade nkakra na je se ke sesi ano ye ka se yenwo ana adwonwo a ubehu meto mi akro ne ka se menye abehu adwuma na menya aiwa mi a meto me bo aseye machine di chim enwo mi ankasa na meye enne mi a metima ye sa machine na wa be na wie no odi begum no wachi no wanya wongo if you say na mini ankure kura na me wa ankure be 8 10 mi ana na me kuya ja no mi ana na me ko twan kampuro dwane na me de ba be kuya ja no sa bire nyina me gina ho kuya me de hihye no ma so da ehuru pa so a de yakoda enti no miensa eba no na ne asore yes na adwo ya ba be gina so awachi sa wosa bitimi wa besa afedru ba bi na be gina odi wa besa ya sam kakra na me di we school ni nyina mu no na me san so di adopa ai said that time na brewa no o mfa wa de so ke obra yo ku obra de eyobono that time no abrewa no mfa wa de so ankwankoto no so that time be 15 16 years and then me di 15 16 years that time ahwa na umfa wa into so say oye bibi de boa abrewa no that time papa no ko ekura 1993 ana papa no ko that time friend ma start class 1 anti na papa no ko dada ti ye dia do pa ne ye do ye wo agric abeno mo we amose ye friend abentam 1 2 3 4 enti usim se ya na wo doko no for so metimi do ben sa duru ba bi ne meto se kana na ntu bio aden na mahwan na men sa se na ehwan na mi ntimi to men sa bio metimi do sa na men sa se na hwan obra yo ku obra yo bona
kakra na wo kwa ahomache o se udi mikako wo kwa no to ebi adoko no no ato asichire kakra enti wo do ahomache no kodo e free nonso ko ebi anonwotwe na wia na ipie ko nonkono no na awia na pie kama no wadoko mo no behwie wasichire no agu dokono ne nkyɛn odi bom na akekawe odi bom na akeka no anu so no asa ato aso awia ne wapon a no wa bafie kakran na edi wie school na me wie school no obes o kwai fa me kɔ no wai ti o se o tena fie nti me tena fie eyie e de do adosa dia do pa banchi ase board ase sa base sa de enwono kakran sa na me ni nua no mo tena se besra mo dia duru no e ma mo nya mi wakura na se mo hwɛ sɛ mo bɛpa adwuma bi na makɔ akosua ɛnyɛ saa mɛtena kura yɛ wa na wotena se anasom na yɛ o ma dwe sɛ o mo du kosua adwuma hwan sɛ entina bible no ɔse wonim de hia yɛ nyinaa nanso wasa ka kyerɛ yɛ ne yɛ se yɛn hwehwɛ adentina nyankopɔn so wonim de hia yɛn no wasa ka kyerɛ yɛn se yɛn kɔhwɛ epono yini ono betima bia ma ba ono wasa ka kyerɛ sɛ bom enti ono sɛ onua de ono onfa ho obetra ha sɛ wote ho by mum no wasa ma onua no pressure sɛ mesu adwuma mekɔ school atama hodin no de obekɔ school na ja sɛ na onua no ɛyɛ mpanifo me nua no binom yɛ mpanifo wo to so bɛ sɛ me na me yɛ ka akyire keto akora okay yɛ yɛ nwɔtwe me na me yɛ ka akyire keto akora to na yɛ binom tete kumase binom so te boase enti me ne omo din komo oboase do anom se omate ti omo pa adwuma bi okomase nam de ntimi nua baako Reverend Edudu Amerik owo enti na meka se mpeso a me betena so no aha na Sompa sesi akire ha ya de ko overseas ha ya da betena ufiri boase no yes ye ma me so hwi ede me bae na betena enti me fro overseas ha na me koso magazine me nante ko na manante aba emfie maako nsia na me su adwuma me nante ko na manante asaba overseas kan ho dabi ebia obenya ka na daku bi wo ho a na ayi efend say saa kiakiafo yi bi ebi omo ba na yese ehwa omo so omo mfo na yatena mu bi na no kura no bu ho kura wo se mo anka nkyere na mofo ye otimi de mu twam e de mo komeduma ho ba bi anache se mutimi bo ho aha etimi bo ho enti ano de wo se wa ansuma mo se mo mfo na ode mo twam baten kakra ana me de su adwuma mfie nsia e de wieye na ba e de adwuma na abesua he me sua wedding and fabricate bi be ka say wedding and fabricate eye obo amoye endade ho adwuma soso omo keka we si animu a na omanya we keka we si animu a na omanya we keka we si ntime me wura eye gas adwuma mu enti gas adwuma mu no na de na keka bom e de ye gas oven ne akeka bom ne de gas cooker ne akeka bom ne de soup warmer ne akeka bom ne de buffet dishes ne akeka bom ne de kebab stand ne akeka ayasem kena enfiensia udi su adwuma no wadidiem onayem wakobadiem no ahokyere bi ama se meka se ahokyere ama na meboa ahokyere ba free say bidua Edudu Amerik sofo ne yire entiase da ende ba memmo ne yire naba so bibi wo bia no na me fa ne kransie ma me efri say ya setena mu sesei se wo ne wo kunu te one room na o ka kire se fa wodua betena ha bi enye komo enne evimpo enempo a ya si fie kese mpo a oba ne wone de beba ne wone de ne ma wone de ne nuanom mpo ba fie ho a ene da asai ayasem ho no ohan dan na one room na curtains same na oba ne se fa ne bra obesu adwuma nko afa ne bra na omesu adwuma entimi baaye no ana oyi akonwa 3 in 1 a ewo de na na ewo de mo 3 in 1 ana single the 3 in 1 no that time near wo on say cushion no Roberts na ha de hye ho no yi
to year tie that and that's you know no why because we ya betete Roberts and a one so na ho ba ono so obewura ho ba betena tie enum na medam saa 1.5 year na me ko 2 years me da kodwanum saa nti me dante ko na madante na da me mpa ebo nyina ne se mia me nua panyine no ebetimi enya sika abakọ nhoma na sanwumre me nante beduru na si aye bode bi mpo a wonya bi enya betim bi ede ababu mumadi anase fufuo bi mpo no wo ya menya toa bi atumi yam na me de adi efiri se na me mfama de soa ento no so se o ma me chop body emfa nkonti de na me yenie se me master ma me 40 pesos that time 40 pesos no 206 204 adam besu adwoba 204 edi 204 ne ma 40 pesos e ko de 50 pesos na also be de fa form every so magazine edi ba ehwa overseas nese jami ahwe so nese sikare yira de asema ba usika yira dabi lisodwo dem because no na wo bo ho ban de aba na de achia wo de akọ na de no akọ mpampa adi enti na me mpa bo nyina se me nua no ebe ne ska ba kọ homa enti ama me bi wo adwuma mu a me ba na me de no akọ de mpampa enne na ma me fofom de bia because me de foka asababa kakra ti echi me nya be 1.5 year eko no 2 years na me ne me ya me papa TA Muntari engineer papa nyankwada bi a wo hwe dwuma de bia onim TA Muntari engineering onka ncha se ne ba a enne wafa na dwuba eye ke eduga service say jankopo nshira ese papa den no ye ma wo papa te sia be bia be da do kureduru be bia e ha dwene so untimi nka boa me wose oh kwabra me sit there bi wo na apia overseas a chiri ho na apia chiri be bia comfort senior high no no entiane pe obi ka ho na me nya tu na se 21st clinic obetumi atu ase no de amawo abibidro shon na 21st clinic de etu yade ase orofo siatica no enso yade bi a 21st clinic nkuto ene tumi tu ase de ma ewiase afa na nyina ene nansan ya ko Europe obesen ko South Africa na nya asem keto akra eso sisi efa osiremu na kokoma kosi unase siatica no etim yade eyeye papa 21st clinic nko a ene tumi etu ase laboratory ne scan ni fidi ahodo pi ena 21st clinic odidi ni djuma 15 branches yo ene wo Ghana member yedi tu yade ase ama Ghana for odofo kumasi ahwan overseas Sompa TV Sompa FM abrosa ni mu ho na 21st clinic wo 21st clinic wo form na Sompa TV wo soro eno tu se o ko Sompa TV na 21st clinic o ha na ebesiu wo be tu yade ase obo ase cancer Cortesco Junction en Kransunya ne Kranza Tachima 21st clinic o sinye mini 0540311311 0540311311 adu papa etubitu koko ase ye 3A cook capsules koko master of yenko pa bia chira kwate 3A bas and do power dia baby so Ghana for nyina tu aguso 3A cook capsules medical catch say obi a the master he koko ohu 3A cook capsules a odwane de name America baba enya asem keto akora koko ye yare boni pa se poma tuni duru baby agya na ye moja firimu eba 3A cook capsules koko master and make am for na dia tu koko ase yen kwa kolina ke badani Herbal Misty Herbal apidant ni ekope bi ni enfantu koko ase 0546107107 0546107107 Kitima Herbal Center Kitima Herbal Center or for Kitima's infections will be to us here. Infections on a month for fun, gonorrhea, syphilis, and none of the Geckan, a yard the bonnet, papa. Say one friend went to us here, and no, and a dear Nifra, and a yard the bonnet, a day in Susan bonnet, a benny peduanimu, or for say, ye per se, 2 infections, and as a padia, Yanko Kitima, or ya dear bay and a Kitima, own twin to us here, and famount, ya the big biada, yan fine uncle Dan Kitima, a Kitima. Eyekitima papa we wonduru se eno to wabuako
Methodist asonda no nchen ho pe wo na twere bu akodua secondary school no e de di hwe animu kitima owunyo papa orofo ne ho adansedie e che otwe hunwi ye ko kitima ho ya fom kwan ya ye mfere wa homa we hwoi 0246914717 0246914717 eyekitima orofo ye ko hefa na hefa ene de ani e kire Tabita clinic you Tabita se men kan cho say infections diabetes no otuase na infections ne diabetes ne prostate kura de send the Tabita clinic otitu ase no enya asem keto akura orofo Tabita se men kan cho say waba ne vim na waba so ebitu yade ase bibidro so e no ditu yade na ase na massage laboratory ne kwan kura obefa so obedidi nyina no Tabita clinic obekire ho kuada ne yawada bia na free prostate scan no oba e free ye de chewo ne ama wadru eduru so esobete ne de ama orofo mpewi na apede sa yade pa yetu ase pa yade bibidru pa etu yade ase Tabita clinic na mekanfo na media ama kumase ahodwo da ban Sindis junction ho na obehu Tabita clinic enkan behu no sunwane takura de takwa obehu no anopa nonso ekosi enwumere no nan adwo da fiada na oye adwuma 0260196219 0260196219 Tabita clinic ofreo Obra eyoku Obra eyoku ke abrabo ye bonao Obra yoko ke nte free se ode dan no ema mo no ode dan ne ma ye no kure na mini mattress me hu se wani ayeko enti di enti me ase makofom no be mantini na obi kan story bi ntimi di akire se me kwa akohe na makoboa me koye no ena ema me kai bra me master de edan na ma me na oda box ye shede me box ye de hihye mu no wotete box na how wotete box no aba box no me so ena one na yere ne mada enti me kohu ye no misumi pisa na makai ebra me master ede edan ma me na mini mattress na me de e friend say entoma baako ese Osei na me daso be da cement ya cement no foforo so edu na na ma yunu te se de me chef fridge mu no daso sa kakran eno ana na me de na mu nti akire na se ma kansem ya kire enti na me bo me master ne din no TA Muntare mi bo ne din bebre no frise na me hano pa frise wa ma me dan mattress zo ntimi ntobi ntu na me kada za papa mada ese me badwuma kura na ma yenyunu enti waboa me bebo sumi mienu ko nan ene ni num so mada fom sa enti o ma miskana me koto mattress ana papa de mai iskana me koto mattress na me enti na me bo ne din bebre no eti emu kakra de enia me ne ma brantie no etumi nya mattress ne to win kakra ho a ne ne nya adwuma kakra ne aye ne master me iska kakra ne to win kakra ana me desu adwuma no e de wie ti na form sa na form e form de nenna sanse usi utrase no na mu se Yaw bi ke na mire bi so no bi di komo bi kirem se wo ba afoforo nya bicycle bi eno ya mfa oh yes binya bicycle bi data no ma fafom sa anti me ka kire me nuanom na ombo asenso monka mo na nko omonto bicycle ma me gentleman shoes me chia obo ase na kire ba mienu ne me eti omonto bicycle ne ma me no be nya bosom yensa ko na ikura na iwiae na no na boa ma me ko ma ha me ese janshi he ya ana me tire pai organizer na nyema me kwaba na ma ba beje mba ya o se ba second ma beje ai me ka menum sem nyo se ba second ma beje na o so ko ho na me sa to a me form faso e fa form sa ntia no de ma ro ho sem mienu a etwa ka ho no enafo nti me su adwuma no enya mfie nsia no na me papa TA Muntare trans se onya me na me nko na me nko ye madwuma
no say eh kwamna sa na say ai ti ojame no kuremu me papa no na odome yie oda so tiase otiase enne me kɔ ne nkyɛn me fafo mfrɛ no yedi nkɔmɔ eye bibia na menya mfie 9 ana me pɔn me ho te me 7 to 2 years ene kama ne ye mfie nsia you hu adwuma ne ntem yeah oh me 1.5 year me nya me mfa se 1 year me kɔ 1.5 na me hu adwuma ati me hyehyɛ ovi ye bibia e wɔ adwuma mu me hu adwuma ne ntem kra eche wo mu akoto wo mu hu adwuma no me oba me kɔto bebre kra me be kyerɛ wo adwuma me kɔto binum bebre mi am sa kra be kyerɛ bi mu adwuma me hu adwuma ntem fi sɛ me baye no maanye me ho sɛ me penam fosem me nam a wo be ka sɛ ke edu mpe nipa na oban mi a wo sɛ me pe nipa na emo me mfa me ho nwura nipam me life no okay me tena overseas ha 6 years manya damfo baako me tu ekotena friend say Brema UGC manya damfo baako kura me tena Brema UGC brobe 10 years manya damfo baako kura enne baby a mete sesi a me ni damfo baako kura adintia minim baby a me frɛ ana me ba kumase enti menya me ho sɛ me firi kumase saa na me bɔ me bra enti ma mpapie se yenkwa ha yenkodi agro ha me da sore na mani nyankopom manite na mia me papa a nyame age ne kra onfa ne kra nsie osese woda no de nsa kaniti no hu se ne titua so ose yes nyame wakana ka ho enti manite ya na me kɔ magazine me pon ya na me beda me dia no me life no you de ba kumase no me de ba kumase no na wo botaye na me wo bibi enti adwuma ne de me hu ni ntam simple kra ti 2010 a me yes me pon no fa me kɔ wai aso be pon ho fa me kɔ ewai enti ke sesia no ewo me ne ewo ye ense Obra nom ene bua wo ma ba kumase sesia wapon ho opon ho no wadwuma ye mu no ebesi ne no nyoma ko yie be nyanyankopon boni ayeda se ename me so me ma me no mo ya adwuma me fa ne se me ni kura no me wo be 20 plus se omunku ampo ename me so ma omunya duane di na che se me ka se asedan ka nyankopon omunku o me wakase nkwam no mo ya adwuma omo mo won kyan a ebia me fidi wo mo me boa wo mo we bahad enan kyan me nka mo nka ho na me wakase nkwam mpo se me ename so e me binum kura nya ba bia da esu adwuma eya adwuma didi a ya seda is a 2010 na me sha se na me ni kapre ni dwetre me last pay 140 Ghana cedis and am papa tie mu ntade di ja me kwan that na etua me ka 80 cedis enti me kono ana odi bi ka ma no ye 140 ana odi ja me kwan no na ye me dwetre first month second month third month fourth month na me ntimi emi adwuma fi se na me ni sika di eye adwuma timi ne na mafiefiem makro ho kono no mo ho ne afrancho na me repair stoves e wa fiefiem enti menye boaboa na kakra me repair ma de ode be ma bia kakra na metimi ye stove ba akopɛ ase dom de be ma bia na chese won charge bi de ode be ma bia na ye stove ba akopɛ na me ye no de o spray ma me free mentimi to full sheet 8x4 dade na de ye adwuma mentimi me to half 1 by 1 me to half 40 me to half ana me de start stove baako o sprama me free ye toy na me ten de ma no enne minimum stove a me first stove a me ye minimum fie kom yes kakran na etimi ye baako mienu ana me suwa bi e de kwa adum ko kire adum hofo masali bebi amu bia na me chia mo ataya eda bechia mu nyina onom ji mu na me ye nenu kuremu
First wo ye to a no abagye sika ye ma wo sika se koye o first wo ye to a no abagye kakran enende but enne me papa kusamo baby ode ma me eye adwuma e wo so around about ho bola kese na se ho ho na ho ni nyina ye bola nko a enso to atwe bola ne free so ame bola no e be fam adwuma bi wa 3 days na me nya adwuma da he se wo se nkete na wo ye wadwene se obeye bibia nyame boa wo memma bamubuo enni wudem enipa bia wasase we so no Obra no eyokon eduru ba bia na twam sei etwa wanim na wo se bibia atwa wanim te wo san a da bi pushi ko wo de ko wanim me eduru ba bi no bolanti anka osan ka mi jai adwuma wo ho na nka me kokotena me kura ase na san ka me sa ko me master ho because na bolanti mi be wura dem ho nyina be 3-4 days na me nya me nso ha ma mu nya adwuma da na me te ball anko a Obra yo sadi nkofo agyanan e wo so ame na ka ke we kura de kwa pon ho mapon me na ka yedie kwan ba enso afi kwa da afi de na me ko ho kire mo pa me mo sa ko bina adai e na pesa wo ko e di ade na wo pe nanso na me ho din komo ka kire me ho se me wo bibi wo manima me pese me som but me nya nduru ho me som enti na me hye me hu nkuna me ne futufuo se me ko panyine bi ho me ko we ho sofu bi ho never se me ko bi wo to me fo mia na me kasa kire me ho mia kasa na me nim komo timi na ma mia na me nim me ho din komo he wo ho a ho at times enye bibia na wasa okọ obi okọje afutuo wan kasa tu hufo tenase fa konwa tenase ne ohunni nkomo sa wonam a ene ohunni nkomo abrabọ ne sa nete ade a wo kasa bebre no ebia na nipa na okokakro no woni bibi de boawo but wa kasa kire wo ho a timia me kasa kire mo se ebeye yie nyame te ase but enne ame no kasa yi masi factory betima fa nipa be 60 mianka se medum se mebo se mesi dan kakraka ufire mana ba ye mesi dan kakraka evi dan ya mesi a mia metim mpo ase nyina me de ama me wakasetim factory mesi ase nyina me de ama me wakasetim omuntua lad be ntua wata be mi sa tu omoka na chese abrabọ no emu ayemra ma o ekwa bi so emu ayemre efre se ose osue ono ye kwanchen dunsini a osue abrefo na chese nyakopon asue ni nyina usinkete o yes ke sese no efutu a mepeso de magana nkoda omumpa adwumasua na yefia komotwetwen no Obra yo kono emre wiye medase adwumasua ne de one me blemo ya na times ne me ne awofo ne ko bebre metu awofo ne fo na maka che omo se empanyine se so osum bode a ya asum kwadu epebre beba ni mienu wo de wo ya be ho so mfa so ye respect ye ne ye ko school ne mo esene ye ne a ne ye de ye ko to adwuma mu ye muyan ye ne ye su adwuma ye muyan yo ma menka se mbeke to abi ne mfa nwie ebra me be su adwuma no na de mi di na chi no ekọ UDS tamale so ono hia school fees ya de be kwa akoma no but wo edi ade na ohia no ho ye chop mo ye mfa ma but wo se school ni ye hwe no enti se awofo no ho enya tima bi ama ye ne ede ekoto nsa na dwuma mu na ye ne enyi yakono da se ye be su adwuma ye nyine be ko school ni bi me catch awofo se wo ma nya tima ene wo do a wo de do a school fo no eti said de ye nso esu adwuma no omo bedo yen a yen su adwuma ne ensu adwuma china ye nyina be ko school no ma do ye bi efri se ye wo bi a wa ba madwuma mu 4 years ebi 6 years ebi 3 years na wo fo nsi ho da but school ye visiting day ye kwan ya to ya nama hodo ko suane ade a cheche de ne de akwa manie pa no ni no ye ni esu adwuma no ye benum mila chese kwase da ye late ana yesi munye tin kakra nom na mumye nkwa asore but ni nua na owo school no ni atoto milo osesa milo reka
into oba ye ne esua adwuma no omumu ye ntime ka kira awofo ne se aw enkwada no eni beka se omesua adwuma omon respect yen te said the omon respect your school for no enye sade a adwuma no ye nsua ne ne ensua ne kina ye nyine beko school ne bi okay Obra yoko abrabo ye bona yani kedu gas and oven ekwan ya ofa so anyame na ofoso nukremu beni ji age kranse mesu adwuma ene se ene me ke edu metimi de mensa sei ato opem so onsem santema wura ene mi madwuma amensa no adwuma meye etimi awura manhia amya giwatu ya dimatuma ye no aduane na che kwa bi so asante agiwatu 100% eza meniama ko Cote d'Ivoire ko Nigeria ko Togo ko Cape Coast say Ghana ye ko UK and US ye niama duru ho yes enema na meye ne dooso oven sakese onu me say the catfish oven aba etoto adwene odi adwene hihye ma catfish na atoto e say the wakoye di akofa ba dia media badwa so foforo kra de eye buffet dishes eno nsuo kekenegum ehura na ewo me emo no green rice, blue rice, yellow rice, pink rice. Okay, yani kedu gas and oven na twetwen komo Obra yoko dwumadi so da wuku da bia na yedi dwumadi we ebetentena brabo we ebema brabo enso akoyie esanse empempi no dodo no ampa adwumasua yemusa se usua dwuma mfasode bai na obenya udi direct money straight ya fe na wo twan aban bo so mesu bia debi eno na kedu gas no vinde ni sa esi ne bono eno ti Obra yoko eno no edawuku ada bia na yedi dwumadi we ebrewo yebekon homa no so pana members wuram kakra wia eno ti pana members entrance na fe yenko emfanko yanim Obra yoko dwumadi no omanfo asom anya asem ketwa betentena brabo ama yedie akwa animu esanse dodo no a ene befa afutu sem ade afirim yeke edukan ne ebema adwumasua ayede ayakono esanse se wusinkete na obo ho so na ye wadwene se adwuma na yede wakọ akosua no usua nko ade a sena grupo twediampon obeto ne super ade aguso ama so wayinhira omra samoa fosu yebeda nkopon aseni adake ya dunso asese ene to ensa frɛ na ono so abɛkyerɛkyerɛ ma ene eye adesua kɛse ba ma yawofo ne ye ne ayetie nyina na baabi kakra okan ya na eye mareho san ye me anigye because ne nsɛm ne bi ye anigye ebi nso ya reho na metima ka sɛ anigye ne mo eye more because edurumre bi a ahwede oberia koduru baabi na oho nso enye de nanso ye ntontwene nti utie ne nsɛm na baabi ade ba se kene ko ende aka ho asɛm ofie ne ho a ha dwen anyame ampata kra nke no kra ne ko ya asɛm duabo bam because wa be fa men fai ka ho kra duabo betima mo afiri ase de toso wo be pia kwa ba baabi ade utie beto no so ya asɛm na ahwe baabi a oda ne ade ne master na no obo na de de ne ye bo na ba so ofoso enne ye woni pa bebre ho a wo mo ne nipa ne sua adwuma ana nkola sua adwuma wo mo nkyɛn nanso nkora ne nayem ene wo madi de mu kora no ono master ne ne de yemfa no mini master bi a nkora ono mo ye adwuma no odidi kora na ka no ato ahwe nju agum enye so yize sa ene ye wo master nso anyame ya adom na se okonya master papa te se ke ye do a de wo kire mu ya hwa asem a wo ka wasidan na se nyo de ama no workers odama workers obi antwa water be obi antwa water I lad be enye so easy because enno bibia koye sika eti ugo sha master bi ko obeka se mo fama wo fo mra because nka mo besu adwuma esa nko mo na ha adama mo eti mo fama wo fo mra na me no mo ntrans me amenya dan bosu mi bia ese mbetu ase bata nko ba ne sa na de bia nipa o ye bia no kako ukoko wani mu a sa insurance aye kese eti me hu se ke do obesa aye kese kwa chense na no de no okay ka mu anka obeka no anka kra nka me ambeta kra meka na metifie na mehwe opem so na ke edu ko opem so anim nyame anu kwani na ni ji abafie
na wo hwe ne no ma oye koye sebe premenhia nya de bia ne de ko eme yesum ko menhia asase ne asase kronkron ti emfa no ma rodo bi ko menhia na ke adu atimi ahwe adwuma aye adwuma na sebe adu menhia de na chese ke adu okonanim na okasem bi se adwuma sua obisa ne question bi se adwuma sua adene ne emna mafo abampa adwuma sua ano eyie na ansa no e na ode maaye no hwe Ghana ha no Ghana ya respect school a chen adwuma bia but wrong obu bebi na nipa bi ntiase osusum bode anu asum kwadu eduma bi ekomtimi ba na bode enye den na bode kura wunya bi Oforisuo ye nya gitum se omo tie no omo hwe gitum se bebre di se be kwadu ampese da enye se be mpradua se kwadu ampese na wodi no se be ehia na ehia no but ato se wudi kwadu ampese ahokyera ba ente dume bi ade wo kan se wusum bode no asum kwadu ampa oba ekosuku omie mienu ana miensa mienu no kosuku ya regado omo kosuku no varsity no ka hwehwampon enti se obi atimi kase ma hwe me ba pani varsity wo ti o sa kasa no eye mo ewo wiase Ghana ha eche adwuma sua me ba pani no ija so wo level 2 o me ba pani no so ya adwuma mazin o ya besre o oh erade nyakopo so enu na hadwen ete na nkura no so aba no omanum no omusika no enye yize enu so ya ka ne nkan because ena nkura na aba na adwuma so omuntimi because adwuma sua no ekomni ade okohia master bia mesi wo bedi de rules agum ya adwuma sua se nyere sua bi petama na esua adwuma ku de producer atwa beto me me bra ho se me ba na adwuma so ko ban wood village oh yeah Oforisuo bia no but village no amusu na yen ko no amusu na sika mama nka se bi Oforisuo na no je debate bi o fie ni wa ya kan se magazine ni adum enfa na sika wo hon e wini ye o magazine fo na wini ye but ene obi she fit atare okotra ka mu kura na nipa na ede etwe no ba sa nipa no opa yamfa na no ma bi a okọ osu adwuma e o magazine no o meka te se de ne ke edu ken wo hu no ma wo eti ya na ye sra wofo no ni nipa atwetwe obi okura no mo enwiafo no ko school no ne wo sire ni wi osu adwuma osire no chese oni zo amobra ebi ho na me da bia na me kase du no ma bia atene no ya na enyankopon na ama na atene usum bode asum kwadu no wonse na obi awie suapon enso otifi onya adwuma nye obi su adwuma oye adwuma te se ke yedo kwa kuma hu engineer bia wo suapon a ne ka asa ya magazine na eye sanete enso engineer eti obi ahu hia wo wiase eti se ko base kwahia obusa ke yedo no se wo bi ntimi nsu adwuma dodo na padifo se abaso ba ene meja pai obeye den because yesre no ene de to so a yenka we manipa yenwanu mo mo so ayo manjo mo nsu a obi won so a sebe nanum sika ye ne de nti adwuma sua so sebe wo ko sua sika ni mo adwuma sua sika ni chise wo ko sua master bi o ye na wo pon na wo ko a wa pekakra ma se master bi a wo ko sua na wanya no o mpeka because o ka cho se wa na wo sua fa but ene de adwuma sua ka yefo ene obi a oni akura ye adwuma bia no sakura ne pon no wo ko a o man kakra enso nenso na nkura nsua iti ye besre se ye etoto no ma se visiting day edumre bi ne se awofo no bi ko hwe o ma na hwe no mo mato omode ko ti se de ke edu ke so obi ebesua adwuma eko 6 months 4 months na awofo nsi wo da aden de asem na aba eyare ho se enu nti ye behwe ne sa no mo ye mfa ke edu ne nsema bebi o start ye beginning na wie ye ne ade de eko aboa no anasa amoa no eya semsebe ma wo awore sese wo ma ne sese akura ne betuma sua adwuma wo so maame no ana papa no ejina wo so se wan hwe yi a na wo de wani koto ade ba akoso se we ne kosua pon or level 40 or level 20 or level 1 na wo papa ni be de otoso na won de ja no won de o se adwuma no besu o mo kakura na awe won de ja no o se adwuma no besua no wa ne nsa se won de ja no o se adwuma no besua
but wo ka ne ba na over city ni dia wo de ne sese ne bo o me ma no se do to so no pani no level 2 ana ketwa no aka course na ka e je ba ma wa usu adwuma no nipa bebre su adwuma mo de ya no esu ni awerho obi su adwuma wo su because already na wo fo beka se oni awofo obeka se oni agane ana woni nwia ye ni mo bi wo kosuku wo sika pa because of wakosuku ni nwia na de to adwuma mu no onfa no wo si wo entuka enkwa so timi tuka kwasra na girlfriend oh baby ye besre usum body anu asum kodo ene kedu be gidi ye se o mecha hwahwa no sese be wanya no che ne nwia no nenso se akodu baby a ama ni nwia no so kasa obetima kasa o wuni me o mi nwia ne kedu mi nwia ketwa ne kedu eye papa woni wiase ni no woni sanity woni wiase ni iti ofosu emphasize aida okay the nation sank Obra yoko da ya ka kire ni peti nyina se o bobla me da na me dini ye mboto mu anya ba bia de me faaye me se mdidim talent ho ntini okura pen na asem nya masem eno no osua ye ho mfanko de ya TV as na wo se ye hye ye ho nkura dada me ntwen so obi me hye ye nkura mani Fred ye mahunu bi nya no okosua ti ye tire yie na wo se enya aduma pa no ewi ase no na yi sa akode ano boy bi fra brochire bai oba na aduma no se ya on na yi si Ronaldo ba enso e ba ben ye man tem obi amu ye si so nso obi obi tia we no wasua we ye aduma koshi efu aduma enso de ne namu kopi ama no ne no si Ronaldo ba on na yi no no ka contract o ma ye ne ye de ato nanimu a pa cho me wo fa no we university wa ha no aban employ no no na katua nche mu miensa emu ba ako ene ne sha papa ya wo so akọ school awie na ye pe ndi ada na se BBS mani so se me ye wo se mabamubu eye danya asanti manwura Europe nso otumfo se tu obeyi ni ti nti ugosia amba be na wummu a ene ona yi yewura di eti enemunyam be na chenwe eye danya na yire lady Julia obeyi ni ti buza se ugosia hairdress na ase nya aduma o brand hu yi a wo na benya se afie ne makoye tire nti abrabo mu no be ne ekura wo bia aka wo ne se de obesi aye no na ma na nye se ma nso pen mu nti obi so pen mu nti na anu ya na omso mo ye chana mo no omkofo mo so pen mu contract akese ba me ko wo se no mbetimasi na yesu ko no mabi ofri na kurase aba opepe didie om na twen blog ne ba na ye de ahyehye nti we da wo mo no se school ni nyina ye be drop na no ba nhyehye dan nti abrabo mu no ne ekura wo bia no wo na hunu se de esi sombo se de somfa na fefa wo de hyem se da achi bi aha na ade bedru sa na be ye de ama ya na ye mu bi ye school nkan ho mu de nyame ye madomo shira mmoko school nkan ho AJHS for ye wie na no ano me results kra me nimba bi eda na nso ne media ni bia pese wo ye bia yetimi ye bi wo twere ba ye kan ye te ase ne ye pese nkomo a ye die no sabi nkobi ebukum ne akan ye hu na nsa ne abeyi obi ano ye di nkomo se de ye pese ye di no di hunu ba bia wo fa ne wo serve ne abusua ne te ene ba bia omde ubeduru ye ne busa ne awon so betima ya ato aso ne fa ho hyem ubeduru ho se ke adu bebo brei ene wo fa ne se abrabo a wo bo ne se ba bia opeso di school duru wa nduru efia wo firimi ya anye ti wo twen no abone maame so bo anke na oda so bo ne so bo ka de obedi ne na yere kura ho odene bo hunu se so ma anya ame so de na me ya ama me ho ene ye kan ne se especially abusuan mo aso depend on wo bekum na ombedi di ombe no ombe hye asem si no ni kan ma ya ye nkan ye o se mama ye ntwe ka akire ye mfre ka akire bra ye mfre ne phone so na ne obeka no na eko na no me maame di nkomo bi akwaku ade se na madwene hu na me kan akire anka ba ton de me ba vi ase de ese bi okoye na de obo mama ne ese na enso obeji paye aso so ntina o so obo mama ne ye no ho we so bobra mo ni nya dene na fefa futu apanyini ba o de aba ni bi kan abra ba ho ne ko yawe wo mu no tokone Obra bia na sebe ya mo abrabo anto wa amfa ma no ba bia beda ne ade ne ye bonus ntonton ba we o kakra eno no adi kan ye afiri tirim ye bas de kwakwa beda ko cha zenda kakra wansa ne ye nya ba bia beda enti ya abrabo enen ne ye tikumase ha dan aka kumase no enti hunu ne saa obobra ba ko ni wa hunu ne saa dia abrabo ba ye dia mo asa ko achi akọ okura ase di yawo yemfa papa ye futu na ne yemfa mobra na ebesi ye mu biye okay eno ti Obra yoko abrabo eye bona na eduru babia ya na somfo na ya na eho na ene pegyafo nanso so no ke adu kan se bi o se wusin kete bo ho so a
ye be de ye pa na metaka na fidie so say in every genuine success in life no you meet setbacks akwansidie beba akwansidie ni binike du so wakoda for mafede no ye frizi eno na be hye unkura ne amakobi e bekọ wani no eno na be ka se ba bia maduri meko akomanim efise maduru mfimfi eno tie ka chi obi bia se abrabọ na ye bon de sena ka kire ho se akwansidie ndie beba na akwansidie no nim de be firi mu aba e de aya obi beba se ya no ba odofo eduru ba bia wankasa bo ho so na chechowure na hyebre sesafo ne awurade de a so watimi asesa ka edu ede na firi manai obuase no wote enkuruma wabre nsuo to ahwedie soso wura mu emu hene ba bi okoye adwuma nyina ya ho hene adwuma wu enu ti ya wo fa mu no enne se ne yefre no adi ya ade a enne yefre no adide enu ti no ye ka juru bibia se abrabọ no eye de kukuruhwi ase yewom ebansa emane ha okrakra obra ye bona enu eye dwumadi ha obra ye okun eye dwumadi a ukuada bia ena ye de brew na ye de afutusem efirim e de ba adasa ye ko homa ne so na ye ne ahwefo ene yafrefo so enkotwetwe nkomo sisi 0551931931 0551931931 0548931931 hello majo so katachi baby afrefre udin o ka safre yo yentie we katachi na mishira no papa program na wana ni kile bizo ya mishira no bizo ya mai ya beno ni bisa fa de wakano na sheni no bizo de fa ni ba ka mishira no bizo mishira no bizo de an ka san su be so na so presa de mishira no bizo de ka se de ko ni mishira no ya di program na ka ni di adwo na so ya breka. Okay, hello. Ojo. Yeah. Ina amanya Ajuma dase. We get an official taxi that they do about. Runabout so pe na ugina. It's a runabout no so pe. Bri konfo anoche ni statue no si ho. Ebi ta kwa no statue no so ke. Wa maniti so ahwe wiem. Wamani kisi da hwelem Bodua no ekura no. Bodua no sikura no. Na asantema tumi sikadwa no wasofiri suro ekura no. Ya sikadwa no sisi so de ekura no. Asantema tiase. Na me papa nya sense ni nkema asantema ya otem so otufo se titia bebi. Ya ngina kia bi ga so na ni bi ko me tena me ntia no. Na me tia na ina ko bi agiwa. Just okay. Baby, I am a car. The papa no. Yanku pa ma ni ni dia bi ni na so. Ya tamba ku po wa anka. O Google. No local gas stove manufacturer in Africa or medical. What do we be out on correct? Africa gas will be papa. There be medical. Na adere awon na bi design say. Ti ya de me bre ma no bros na no se de no ya no ya malo. Ana bi sa no na abrabo. E te de bi a ri ya show ntem. So ma ni de be na ko ni se ase a. E pa ne ko no e be ya onyu no. Taw ni na ni fi e so ho nya onyu na. E be bi ase na ya de. Ta na papa ye. E de tu cha da ma na ko ko so na ke ni sha de ji na da si. No okay. Hello. Hello? Baby, I'm free udin. Yeah, the first thing is a home. Okay, that's free. Yeah, it's a home. No, okay, yentio. Yeah, it must be a photo palm with your mind. There's a life on the continue to my school with the firm too. And I'm day school. The sweet you must say, no, Yanko Pardon, my city feeding. My funk for my FM. Okay. Yeah. The master move to pa. And yes, walk to school and where Obra. And yes, why
wakwa buti no abobra uti kana haya obetinya bobra ama na yi demasi no okay hello Obra yokun hello Obra yokun Obra yokwampa bitio Pacho me de Mohammed me kaza free Accra no okay Pacho dia de na mo de na de na mission ta afutu ya ndan me mo de tuga ni je che sana ne asi ba ya runi to yi ya mukan na ya lokwe ni se mi odia ya mema ndiye se ya mechi na diwana to mechi ni ba ya na se yo na ni se me yo bia misia adia mencha o mukura no okay ndi mani ko se adia kwa na ma ne no sia yo bia me ye net na adia ba ferent no me ba kra na me se me net se me to ana se me si undi azama no karu ba se me kra se so me ye ma je se me ye na me di bibia to nche me ti ya fa ba me so ena ye no kwa Tamisha ole wabija fulu mina modia fulu maeno. Mimi kade na muka ni mimi na fulu. Maso wa roka na tijamisha. Onka muona kwa dabia usiyabe. Ngemu program. No. Nashi. Da ukwa dabia Obra yokun ye bedi abrabom komo. Ni edo bi atenase, ni adoso abrabom. Se do fiti abrabo ase ne baby e de na kowie. Ene no botaya ye de dwumadi we e bae. Hello. Baby afrefre maame Obra yokun. Obra yokun. Prameka se fi bon peso. Ye fane mandi. Maame yentie o. Adam pata mo so de mo mani age pa na. Ya me for so ya de ko tu adwumem. Me me performance go da. Adwuma no krampo no nipa na na fi di me. Kuma ko ni na wanti ni afa nyare ni wi adwuma ni se so mbe die so papa me no me da so ti fie ni nya ba di nya adwuma ma adwuma di so ni na le ni wi me ni mati en ta so mo ko ma so kana na makama na ni sha ke na njo ma ti ni se na mi sha mo akako e me fa so me ta adwuma na mi sha mo no nya mo kese. Amen. Hello. Baby afrefri maame Obra yokun. Obra yokun ampa. Ba se fe me maame sewa. Because the free santase. Okay. Mo futu sem no. Mama nsem me ko adwuma me bae no. Na mo ayebi. Na me ka se ke obi ye nipa bia. Ya me be sura ne pa. Bibi etwom. Na me ba yare da hospital so me friend me brother and a number na me see you be seeing so me board you know and na Osei Yaw no if you train or return e ko no say e di sai e bi na si na me see you in the hospital me ho mama o ye mo ba man e mama so me senti abio na me see hospital ntinya mo sha pa na mi save ne number no ba ne phone yi right nti amama me se ne contact ya mi sure ne pa we ni papa ni ya ne ba ko sira na ku ti so be yin sira e da mo si de. Okay, hello Maji su eburu katachie baby afrefre wudin Obra yokun na no me de kama pa the program na mo ye no this bana de ye mo bo oh andai ye we see na ku shake na as I said you dey home kan you see the share me exam to you here and now it does require man am tin ko ku share duma the thing be today and I start to me share duma you make it to me like treat me say I don't know you to the meeting
and so my brother and then the fear we and who said can you school come Mohammed the same verses are my Abuanipa you know no come among the auntie and this school kuli Obra a good year a cousin Madamasi okay hello baby afrefre wudin Obra yokun mame me frefre ajuso me pacho me di the evidence na program na mo ye na mpesa me baso kakra eno so na wugine Obra yokun Obra yokun pacho asam no me ko si adwuma ka edu asam na o ka me no kura pa ni si adwuma ni adwuma no me na obi anka se wo bi a shop ama ma bre papa kakra na ga de bo anu nya matimi de bi no shop eti me sha afoforo nkran se adwuma sua no wo sua adwuma nse se wa boda na se wajini kakra yere wo mo kakra na ko pon ya de e be kire e bi kwan e bi ama ti wo sua adwuma na wo mo dam enti mo ya no ya kakra ya ni sua adwuma na madamase na men kam yemfa ba ko pemfantu apo hello last caller baby afrefre udin Obra yokun good evening maje so katachi what you from Mr. Mfeti getting connect to me come on with the biggest challenge now say the biggest challenger yes I wonyaye let me say challenges wonyaye one day the challenges wonyaye dey form fa ne kunu o bicycle so wonyaye so a organizer afa bicycle no say wa ba beje ko enu akire baabi a woda so no edu baabi na do bi mantwe a untimi na hu yie akire no onya baabi koda ye no so a woda cement so enu nyina eye challenges ni bia okay aha na yede Obra yokun dwumadie no ebesie maka kire tiefo nyina se da wuku ada bia na yede dwumadie we ba betetena brabo na aye abrabo ye entie ne yani ke edu gas and oven na etwetwe komo no na wo bobo baabi a ne gas no oven no ekono na otimi se nyankopon aye ne yie se nyankopon aye ne yie dia na ne usua adwuma dia de na wankasa wo se ho ke edu se bo ho so ni sinkete na shebre se safo ni awurade dia o ma obre enye kwa de biada mi otete tubafo ede ya mebo metaba mu menam fom we ni Sompa Asem Mpe Nipa no asantema giatum gana mangiatum ewiasema nyina ase ye aha na asisi semapo menteme ho ase obeda Sompa Asem Mpe Nipa ne apene poma sibere ne dia ma otietia aha na abeti sempanisem aha na abeten komode afutu sem emu ohwampa eno enene wate bia nwumire ya omanfo omukosua adwuma omho adwiri wo mu no yeko computer so dwadie emrazisia Ade. Cinema no tutu no. Oba mi tini kura. So wa. Ayo senior. Me dey ade adan Herbal product I am ti de bia me na ma no mu no chef. Dan Herbal product. We here dan extra. We wonu ma wa ho tutu ni nyina e be jai. Senior na mi sisi ni nso e mi sisi o. And there also no problem there. Senior. What to say dan proke. Okay. So wonu dan proke a. Okay. Sisi ya we ni nyina e be jai. Sa. We dey ya mi sha. Come on, global friend dan Herbal tonic. Muni ma bi o. Minum pa na se na mtumi ni bi. Na na mtumi ndan so. Menye bi no me no. O chale me taibo pa. Sa. No mi sia. Dan fight okay na so sure. Koko ya bi betana no so ma me je me ho enje me ja me na amugya nko na afi ese fifi me to ntimi kura amfa me to ntana se na so me hia dan fight okay
aboa me pa yini na fi ma yeti ma dem ho ne fi ti asate tele boy ya Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ne akwara woni mfie dumienu entumi num bi wobenya bi wo Herbal shop and pharmacy shops a ewo man mu freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA adebedie nkrato yi atu efiki kaba ko se ese di nu frani abaya no mani di mu ebi ni paso eye di paso esa do bi abo mo beji binwe paso abo mo beji binwe rana benu bio paso e abrimpo mo so mo beji binwe ti fifue maminti paso anafufue one more we fue one papi paso paso e paso ti fifue maminti paso anafufue one more we fue one papi paso paso e paso no minyansem wonto manipa wonyan fiedu wotwe ensese apemfo nom hyene nso se FDA agye dwadie nkratoi atum se opedudu etua fra homa turufoi 0533 770 490 Adi. Oi. Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture. Any edusa herbal capsules. Who said that will complain with sisini kokua. Epe ajiwakade. And who jack a sepan and neck. You could debrel. A yama money mema. A yoko ni sisilia redroke sepa. Edusa herbal mixture. Any edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any edusa herbal capsules. Emma meme jina brani. Na eyeme. Na edusa ya wasese me brabo buye. Sudi, me be come mama me adwamo. What does ye aye chuma? It's a living testimony. Kone kwajudi. What can keep ya dad separate. Obie timinumbi. I just append for. Kona woman kwadano for. Any the onye mfie dumi. FDA aje adwade nkratoi atom. Okay, yakwa anim de oba no anya atrase. Womanfo ene me ebe ya adwene ebe kan no enra. Asem a ye pagya edeto ya proso efiri tafo ahimbronum na awreho na awreho ne sei. Ye de ye nim se emra ka wo Ghana. Omampani dada JJ Rollins ye. Wode ba ye no na ka ye kama Interstate Succession Law 111. Se awofo ye ajapade a na se wokɔ ne krachi a eye hwan dia wa wo fie kura won so yi ano dada na kyerɛ se eye ma ene di sa dodode no ɛde bɛn na esiye ɛwɔ tafo ahimbronum papa wonya ne ba bi kuro ne madu na wana hunim no wahunu se da bi se man pesisi bi ammo amame madu yi adachi bi ombeye mobo sanse ye de ya ne nim sempanifo wugya nkoda saa na dodo no adwen kyerɛ won ti papa na adwen kyerɛ no saa pani adu enu ti osi dankura edu sanse ne ma odo mba nyina ye du to oche ma wo mo obi a 11 ede be na asie ede be na abase wafo akɔgye dan na boso panipa efri enra ebesi ne mokoye je na asie akire enre mpache o no din de sen from me Thomas Edu free him baye Peter Fine Bruno enra free him na baye Tafine Bruno ne neso Tafine Bruno udin de sen Thomas Edu enra adamu asem amobɛkan no ewiase nyina som na amanfo frɛfrɛfrɛ me no na ɛwɔ sɛ metoa so na media dansefo nyina no ɛba ansana mapem akomanim efiri enra besi ne ya se no to ya proso de to afidikasi we so moko ye de na asie edin kan metia o ma he Sompa TV ene o ma etie Sompa radio efiti enra ba ha ekwa ende ye ntie hwe mfiri e ma no ntie bibia bio mo ntie bibia bio mfiri ma no ntie hwe
na sene no bi ka etia asem ni bia bone tofa kakra bi mam ansana adansefo no mamoma bam yo eno a ye ba ye no se ye de asem bedam na ne se me papa afrim mfie aduonu miensan ni na obo sese kakra e wota fan mbro no mu na ebra ofrim no na nkwanhia nti titu ho na mo ma na insurance so mi adi se ni bibia but ewie no de obedi ade no ekodi ni nsa no oye da no wie no wada na ma onu ama no onu ama ati da nti ena mai ba ya ri asem abedam ebe mfie de no mi nsa ni atwe ma omti akopie na atafo hina ni ama na adi asem no ti na nakora di na so kasa na di na so e ma no kotwa entro omukotwa entro che na atafo hina e ma na ye se asana obehwehwem ti na hwehwem na e ma dansifo na piem ti dansifo piem na afi di asem na se ebuabo e ma no ebesi na atwe ma omunyama se o mafirifie o aso mo sa akate nse e pie fira mfie o aso mo kan nse omuntu na entutina na je se de suggest enen sikane aposifo ni betuo etini era beda nenso oda no eye mo papa nkasa na to asase no esi dan no e ba to ane na so papa din de sei kwamedu ahembronum fu ni no pa omuni ni pa na oyo obi a oto da minti no mo to da minti omuni ni pa dodo no anim se eda no no ani siye e ba to ane na dodo no anim se mo so anom no asisi sem no mo de edimo e ba to ane na so oso anom mo din de sei Grace boy ono na ye Pentecost ni no ono ye Pentecost ni precisely na second one so din de sei amabadu na third no e Naomi omunyina obi anya adwuma na omo tonfos etwa besi to yi krum tonfos twa beshiti omunyina asifie ni bi na abro no mpeso mu dimu ana e pa to Grace ni wasi ni fie o mamponten e de ama han o de ama han ono anum to o de na ama han e o mamponten asam ne ko na mamponten hinanim tafo hinanim no odi no ekosi sei e pa to na on de na ko penisisie beginning sa no yete nko kan e na ma ne yete o mumpene ni dani ya o ma me dia asase ne o ma me dia o ma me ne kotoye ana na se oki ana obi an fan dance ni emra ana ye di dance ni e bae ti dance ni di ka kasa ye ono so na asase no ye tusunsa ye so adwuma ye bibia on na ye nti o kasa wie no e ma na ntimi anya dance ni ama o ma ntimi an kasa bio na se asem no ebubo na che se ebubo mo na se ka omu yi omu kukunu omu kaka firifie ho eno no omu so omu ntu firifie ho na nananom atrankomia wotafo dia asem no maka kire wo mo de omu ka se ye ni mu no ye de omu ka se nse baby e be ko bia omu de omu ta echi okay omu ye dance ni baby e be ko bia ye mfa nko no omu de omu ye dance for my na che se fie ho na nkasa no e ma no miensa na tifie ho de se de minute wo ba ko nti wo omaji ho aboso omo na omma e na ate dan nafa ahembronum fo nyina nim se de omo ye ne nye omo nim se de omo ye ne nye e na Pentecost ni no kura Bible no se no waka ote dan ne ma dia enani na nyina e na no Sunday akura ye ko na so down e di ka da koto na safo mpanimfo anim e mo ka se e be 2 weeks time na 2 weeks ne so Sunday ye ene ko ye ko dia tobo o de koto Pentecost fo nanim yeah enom ka se na watwe mienu so Obra mame konam na obo Herbal Medical Research Center twetwe komo simadu so emra se ye ba pe na ene 2 weeks komo no a mo de koto Pentecost fo anim so mo kan yio so man kan yio no ye bebie mama wiase nyina tibi sanse ye de anim se asam to wa ye de kodan panimu bi e wo fie ananyame nipa bi nyame nipa ne de he nyame nipa ene Pentecost fo amukosu kire wo mo no wo mo na munim se musu kire wo mo aka mo ni suo beba mo ntweme ye kwa aba de firi mu ba ye no ibebie mama tiefo nyina ne ahwefo nyina tibi na ne baabi e bekeka ko na anwura no be den papa sansa manfo bi dia sori tata o mani ase e din semfun wo Ghana ase bi predu yasa Obo Herbal Medical Research Center trust Dr. Memo Akwaba
Katachi bibi aboko de. Doctor ne wa ho fe wo soro. Aho fe no wo soro. Ukoko no so ayi ne ho. Doctor ne say wo be ware da bai. Ugusu no ya che doctor. Doctor ugusu no ya che o. Emre ne beso. Amanfo bebre ani da so mo pe coach bi abawa ni bi. Cheche se den ya beba. Na cheche se den ya beba ne da ben so a doctor. Obi tifi ogas Oforisuo Aboagye ha doctor na ware semo. Doctor Obo Herbal Medical Research amanfo ni dam so. Isan se ye ka cardiovascular disease mo de ye yim number 1. No correct. Ewo Ghana ha. Ene mfidi ankasa so e de research no mu obi. Mi ankasa ma ba ho adansidie ewo manum. Ni kamenya ho enkeka we. No correct. Doctor mo chira kwai ene se de amanfo gimudie ye fantudwa. Yo. Obo Herbal Medical Research Center be fa kwanya so achia Sompa ahwefo ne atiefo ene anwumrei. Na Obo Herbal your branches ahodo bebre. Your headquarters ewo Nkranza Adeshiman Bunu East. Nkranza Adeshiman eye adwira kwan no so. Techiman your Kente Royal House ye no mo ene ben eye Nkranza kwan no so. Okosunyane a your Zinco Divine Junction hope ena Obo Herbal ye kira kwan ewo. Ye ne Migration Information Center omo office no ena edi anumuhwe ewo sunyane. Okwa Accra nso aye Kaswa official town. Kaswa official town ena Obo Herbal ye kira kwan a ewo Kaswa ewo. Uba Kumasi ha dia ye wo adwatu adumanu ena Obo Herbal ye kira kwan ewo. Uduru Abrepo Junction a taxis na esisi ho no okọ omuho na okasa wo ba Obo Herbal de wo ba besi ewo ye nimu pe enye yira kwan uduru ufree abuakwa side ho nso ena eba uduru Sofolaya wo se wo ba dumanu Obo Herbal ye de wo beba ebesi ewo ye nimu pe enye yira kwan kra na ye numbers edidi juma numbers no eye 0257 472 506 0257 472 506 and I say 0249 761 508 0249 761 508 and I say 0550 19 15 14 0550 19 15 14 na Obo Herbal ye expecting cardiovascular diseases ye ka cardiovascular na ekire akoma no ene droben ahodo a moja efam ediafo sane ewo nipadua no mu enti ena anwumre se wutie yen na odie eya akoma problem se wakwa akotwa scan anase wakọ hospital ama ya kan che se wakoma no ahonho anase ensuo egina baabi anase a shift tutu anamo ebra Obo Herbal enam akoma problem nti nipa bebre entimi nye onadwuma se ne esise efata because ta emreni bread bia se amanfo ede o makoma problem anase cardiovascular conditions eba ye na so ya o se doctor enam akoma problem nti be 6 months ni 1 year ni majama dwuma atwo mi ntimi enkwa adwuma tutu anamo ebra Obo Herbal emma cardiovascular disease anase akoma how bia enji wadwuma emboso tutu anamo ebra Obo Herbal sa akoma na ho ana se nsuo gine baabi se emoja ene ntimi mpompe enkwa akoma no mu yi a tutu anamo ebra ye na soye na oba ye be ma o pure herbal abibido krocha ye mfa bibia emframu ena ye de be ma wa ebe solve sa problem no na nante kakra wo nante ana wa bre wo ya de kakra na wa bre na wa akoma ebe o periperi no ni nyina ebe jai wonso wodie eye entinu arteries and veins no ena fat ne cholesterol asisi enti time bia wo nine no wonsa eye tititi time bia uti eye den epai wo because emoja dodo a ewo se pompe utimu no sa moja no entimi empompe anase
adwen no enya saa mogya dodo no enti time bia oti den epai wo wonso wakoma no ya woti yaw ewom because obi wo ho mogya ewo se pompe kwa akoma ni mu no mogya no ewo forma wonso time bia obe Philippines anase yaw ewo akoma ni mu tutu anamo ebra obo heba ene anwumre se wutie na wo de ye stroke ebia abowato ho anasa afi na ahya ase ebo wonkaye ewo nipadua ni mu enti okasa enhyeda ensisi so na ewo ho ana wano echiachia tutu anamo ebra onan no wonsa eye feel severe my numbness onan no wonsa eye tititi ye uti eta paiwo tutu anamo ebra obo heba na chese stroke na ahya ase ebo nkaye no maintenance emane mbo wonto ho ansana wakwa akopɛ aduro tutu anamo ebra obo heba na wo ba ebe mu aduro a ebe si ano kwan na amprocedi ankɔbɔ wanto ho na anwumre wutie na wo de eye diabetes na ɛka no asikyire yare no ɛne wo check ya enam 2025 17 tutu anamo ebra enam asikyire yare nti time bia 1 minute bia na jonso edo 5 minutes bia na jonso edo enti okoda na wo dwendwen ho because enya de a jonso ebema okwan ama wada anase wonso uba betu kwan na wo dwendwen ho because otena ka mu kakra bia na wagina driver no enti obi wo ho enam diabetes nti ontimi entu kwan tutu anamo ebra obo heba wo ba abibidro krochin ayemfa bibia enframu na ede bema wa ebe solve sa problem no wonso wo de eya war problem wa worry for several years 5 years 10 years 20 years untimi enfafro enwo ba ento na so a tutu anamo ebra obo heba wo so de eya miscarriage obi wo ho ofafro all right nanso wanya miscarriage anase ofafro na asay obi wo wanya miscarriage be ye mienu miensa ewa aware ase tutu anamo ebra obo heba na wo ba abibidro crotching wo ho ayede be ma wa ebe stabilize se wo fafura ebe manyinsen no ayeden agina na watimi awo ba ayeden ato na so wonso untimi mfafuro kra tutu anamo ebra ebe mo wa bibidro purely herbal yemfa chemical bian fraye na ebetimi ama wa fafuro awo ba ato na so ewo awade ase obo heba wo de eye hypertension ne ka ne mujabroso no wo de ye namun sayare ne de dan da nyina ya meka se edoso se wo yo ba ana se bema tutu anamo ebra emma namun sayare enka wanije enhye tutu anamo bra na wo ba ye be mo purely herbal bibidra ye mfa bibia mframu na atimi asolve sa problem no menka se bia ye mo ya redin obo herbal sa wo ba ye na so ya enti na ye din no research eka ho no your machines wo ho a ye de be ye enhwehwemu afri wuti aba be si wo na ase se eye kidney liver lungs no ena problem ewo mu a machine ebe detect wo de ye ulcer typhoid sa anyar woni nyina ewo nipadua mu a machine ebe detect na afa ye de purely herbal ye de amawo na asolve sa problem wo de eye ni wani ene hawa enti obi wo ho say last week obi frey o say doctor ya na mani ebo 5 amintimi drive tutu anamo ebra obo heba na wo ba ye be mo purely heba ye mfa bibia enframu na timi asolve sa problem no afri ho ye numbers no eye 0257 472 506 0257 472 506 and I say 0249 761 508 0249 761 508 and I say 0550 19 15 15 0550 19 15 Precase powder any ordin I need some of the ordin. I need some of the ordin. One moment to me. Yes, akikino. Akikino ye. Enti say na nyumre se wuti. Doctor ordin hunu sa na ehwa dance die so. Enye is pa. Ehwa dance die so. Papa. Say no enem san yade. Ena sisi yade. Sisi yare. Be ma ho be de e osisi. Sa. Ntu yi sisi yade ni firi wa. Dia kan
bonus. E ho dance di ofia. Pa. Nya asem keto. Na krom frame doctor. Oba fa. O matetewa hu se eda ugua dade. Doctor Oba fa bi bra. Me kra de na kam yasimu. Ti o mo kan na me san kwa adwuma mku. Ti me di bi bae. Ese aso no magic stairs no so. Enu na me de matrance dada. Ti ase wonya bi a che. Ya o mo gine stairs. No odin. Enti se wo ye be ma na o mema yosem e wo form na mu sa yare se wo ye oba be ma wo ye adwumaden wo sisi eye wo ya wo ye oba wanya miscarriages ahodo wo fa fura na sei se eye PID pelvic inflammatory diseases anase cervicitis ovarian cyst ni nyina eye problems a ewo oba ho a etimi esi wunyensan anase wawo eho kwan enti se wutie na eno ena your problem tutumrika kope odin na ebe solve sa problem no ama wade wo ho wonso olibido ewo fom olibido ewo fom watenka ewo fom a so your ba be ma tutumrika kope odin no bi ewisu na ebetimi ama olibido level no arise na watimi agina se oba preke se powder no so bo adwuma immune booster dro tatashe dan nyina ya meka se curative san preventive curative nature se wo problem wo nipadua ni mu a anase yare bi wo nipadua ni mu yusu a ebesi ano kwan be solve anase ebesa wo yare ena se wo yusu na yare bi ani ho nso a ebo ho ban every cardiovascular conditions etimi ma umoja no eflow yie na obi wo ho se na koma ebo ne ntentem tutumrika kope preke se powder no bi eyusu wonso mojawie ene wo so a tutumrika kope preke se powder no bi eyusu because eyi ntinimu esiesie moja akwan no na moja timi aflow yie enti se arteries and veins no na asisi ewo nipadua ni mu ama onan no wonsa etiti time bia oti epai wo akoma no bon tentem because moja e wo se flow kwa akoma no mu ewo forma tutumreka kope preke se powder ni bi yusu na wo yusu a ebe solve sa problem ni nyina afi ho ama wade wo ho wo de hypertension wo da dose da nyina ya manfo frɛ enquiry se doctor me da dro so adro bi a oda so bia no obetimi ayusu preke se powder alongside because se wo yusu a boost immune system enkwamo na eboye ho ban efri nyarewa no masan kwamo no eho din enti adro bi a obe yusu de treatment bia no ma unya o quick relief results enti tutumrika kope preke se powder eno dane da nyina ya meka se efie bia wo se unya bi den esi ho because obi wo ho anase wo ho na unya heart attack wakoma wo home na obi wo se doctor wo ho a me home ni timi sizi se esizi sa heart attack esizi sa wo se unya preke se powder wo ye in the form of tea so share the dead na wasa teaspoon ketwa no baako e aguma ni seti na wanoma onuma ebe solve anase within some few minutes sa akoma na ohumi a NCC so ni nyina ebe jai ye numbers no 0257 472 506 0257 472 506 anase 0550 19 550 0550 19 na say 0249 761 508 0249 761 508 pharmaceutical shop any herbal shops ahodo a ewo Ghana ha akana baby eto abrofuduro ne bibiduro bia wonsa ebekabi se wokoba bi na wanya numbers no enegu screen na ni na wafre o fresh a numbers na ebe delivery amawo na ba bia owo bia no wonsa ebeka na meka wo se wo kumase ene ne mpotam na wo de untimi ntua na mo emba ye na so ya o frɛ numbers na me ankasa mesesa ye machines no eni ndro abafie aba be hwe fefefe enti
me ma on se wontimi ma e ma ne nye wo dadwene na se ma enye wo problem kra pre numbers no na me ba fi aba be hwew damase no ke ye ne obo Herbal and Medical Research Center Dr. Penny wo ye ne no na ebobon komo no ye kwa ado ato adumanu eho ene obo Herbal and Medical Research Center wo dofo say ye kan yade ni ye hwehwemu pa ne apedu papa bi pa mo anom de a uyi obo Herbal and Medical Research Center free mo enyeyi debi wo mu fidie enya asem keto akra dok so for maame dokro no one no ene di hwanimu ewo adoato adomani odofo yenko na yenkutu ye yade ase kama kede ye kwako yanim ten ene ye kwako eyetafo yawo ene baafo me bom ntaban mu no ene de me fa fom tafo ahimbronum ene kokopie ye panipa ye komotwetwe no na akwakwa akoduru wode koto Pentecost fo anim no ehemfa pote no kwa asore wo se wa no estate branch na mfrɛ no I'm from estate branch. Pentecost asode ye wo. Wo se ye fra o se wa ne sei. Grace Boahin. Na Amabedu. Omo mienu nyina kwa asode wo. Na Grace Boahin no wo se o ye de ni post ni sei. Oh, presiding elder. Oh, Asem Mpe Nipa. Presiding elder. Yeah. Thicknesses. Asem Mpe Nipa because Asem say a couple 30 years. The if says nka oya be ma bi kan come be branch kra amano. Samom. Wo de koto asore mpanifo nanim no mo je ofeso anase okoye na de twavufo yini kire me. Ye koye na yekosi o mo secretary so. Na o ye say first day na koye no ye say o asafo sofu panyan kasa eni ho otukwan. Nti yentwen na me adoma 2 weeks time ni ayede ni a. The 2 weeks no so ye no eso na no Sunday ye. Na ye koye na ye no motnas no. Na we yi krata bi say yes wa no aprinte krata na na tafo ni krata on fama na o mo say ayira no wa yi photocopy e da bro mo say asase ni o ma me asase fi no mo dia nti de ye kan wasam de o mo ni ho asem de ye wasam wanya akokodu akonya me fi akotwa ntro krata na tafo hene so on famra na o say ayira no they said you were and why photocopy e dia koma Pentecost asore for no etu omo ekosi sei to omo ye na mo se sare ya ni asem no na ebetimi aka nti say ye o ba bia de say de ko nani omo de mo nkrata ba na say yenso ye wo nkrata ni nso na mo ye sia samom na asore for no kan omo ntimi ansin komiansi esi asem ketuwa we nyankopon wo breu na Jesus Christ kani ne yakomi wu ko ngu da mi na me ka kire mo se ne yatwa ni mpre o kase jaka makuru empa mi we de ko nya ni kenyima na kani kenyina yenye wu ko asore fo so o mu kura bible no mu preach no wo mu so o mu ntimi ka asam ketuwa we amu ntimi nka ena mo fo mu kuku no mo kaka na mo bae na mo de ba Asem Mpe Nipa so mon kan asem yi mai ya de wo bre kada che no wa pagya wonsa o se sei mechia etiefo mo hwe bi nyina me ameka se frame Joseph Amankwa na me bre ya asema o ka no yes wafo me no mo na tifie me de me no mo nyina na wo fie ho eye nnei me no mo nyina na wo fie ho edan 10 no a o mo se ye o mo maame dia no me metima benya chefa wo ho na de ye o maame dia me o maame no betima ba behwehwe me maame ama ye chefa a ye yetimu bi ntimi metifi ho mo ntimi ntume mo nyina mo ya busua baako me papa ma no so me nko an me ni menua ene wo dan baako wo ho mo do ma prama mo atena ho yete ho o mo ne mo nya ntawantawa bia o mo ne ye ntawantawa me de entokwa ena me no mo ku ofi tam e dan ne nyo mo dia eye me papa eja pade o so maame eja pade na de ye o maame dia no me metima benya chefa abetena ho ablamu mo nua no mu bi etete ba bi ha dan na kire se unuanom nine no waka no de obi ani dan ho wa wo de wo chefa ho but o ma hwa ma wo te ho me mete ho na de mo ma no wo chefa me menya bi na mo kra mo ma no mo wo cha mo ajapade estate Pentecost estate for mu tie bi o mu tie no mo fere o mu tie o mo fere ade mo ma no ajapade no me mete dan no mu bi na mo ma no wo ajapade a me de ma ba betena mu bi me ne mo kontokwa se me papa dia mo tem se mo maame dia
na nka nipa be 50 na say 18 na mu nyina ye nyina wo fie baakum na me nko a na mo magyapade enka mo ntu me mfiri enso me mete ho enti mo maame agyapade a mo mra me ntena se ne enka asem no ade ya wo maame dia se me fun ye kita mi se obi be fa fon na me ka se me dia ba bia be firi mi bia me gidi se ade na ye me dia enti me die kire asem bia wo hu bia me kwa akoka na ye mo maame agyapade a mo mrai na ekwa be no mo fa aso a mo mo ma mo dan ne bi ekwan e fa aso de okay baby ma ono kasa ekwa be na fa aso a mo munya dan ne bi ekwan e fa aso ne de me na me maame wo fie ho enya me no munya ne sha se betre fie o me na me ni ho me na me wo breman but na me maame na na e wo fie ho ti me maame ni nya dan ba ko ti me maame na obetena dan nim ne mo mo kwa se me maame betena dan nim amiahwe ama yahwe ampa me maame na ntimante na dan nim ama o mahwe maame ni firi na me ba ho ni me nua ba ho enti ade a ye mo maame dia no me maame betima ba benya chefa wo ho aya asemu ade a ye mo maame dia me maame betima benya chefa wo ho enti ye mo maame dia na me papa yere nom ene ne manom ye nyina ye ko hia ye ene se ye twantorato ye se wa afo no so se mo wa ajapade enti ye fo mo nko na me so mi board ya ka asem kakra na natafo hene me so fa che me ye nko na natafo hene woni ye ko kan che ne se ajapade ne ye papa dia enti ye ntwantoro ene enti ampa ye ko twantoro ne fa ye ena na ahwe ma ye nkrata ama ye na ta mo party se mo dia ye ne na sebe mpreduasa ye ne na natafo hene ne mpanefo atwantoro agye mo ajapade na so hye asem ni mu no so no na mo won nkrata ono na ye nkrata na mama me no se no pese e ma beka se tunananu masem no wote no won pese e ma beka se ye papa ajapade na abusuan so beka se ye japade enti en wo kan nyina ya bom na ye ne ye nana no atena na ye de mamu hwie na edurumre kakra bi dia momo se ye japade na ye mo dia efie no da TV so efie no da TV no so no na che se emadunu de onkwan wanya chefa wo me pa chon ai ekwa bi so me pa chon ai se ne se ko maame dia o muntume o ho ye hie se kom tu ye enso mete ho muntumi ade ya mo maame dia no pani na o se say ye say ya we maame kotena ho no ena nka me chim kakra okay asem no pimpa so me no maame ne di ka de ko na tafo hene no nti dan no so no ekodu lenti na esi wache kakra nti bi ko to twen iron rose she ma dan ye week nti we maame side on ho no bui nti bui na ba se o pese o betena no na odno a ko hye dan no ba bi bui no na no a boss nti o boss yoro ko kire dodi ade no e man de ko ne maame ho nti ye no e maame ne ko akaten se obetua we maame sika ayede ama no na ne ba ne ka se osi asase no osi dan na ayede ama no ena ekodu na natafo hene enim natafo hene dabi asemi wotno bo ase na wa pa dansefo na dansefo mienu no ahia na wo hu adanse ne betre de asemi bia eda ena ye dance ni ba ye na okasa wie no omo me na dance ni bia ma na mekasa na mo pa che na pa chew yesiro na abeda ho no hwene fa yie to yie afi ko ya se dia afi do mo se asase no o ma me dia ti o ma me na isi ye dan na se mon kon samra o mo ko ba mprensa e be kan asase no na ka che o mo se di asem ni wie na wo a obedi fo no eno ano jitu ana mo se wie na yate di asem ni wie na mo di fo afi mo ntum fifi ono ma adane bo achi bidi adane boachi bidi yakoni edusa Herbal and medical edusa Herbal entwetwe enkomo emra sese ya simadu so na yemra mametwa so ya asemo
ye dwuma na nye sika na wasa to bi dia to aso eno mo ntra fie enti koko na fifiri wo se gu ani ase ketenkete wo se obato capsules na dia kan se ntire rabo mu da bida koko bedwane sisi ye de bedwane ebi se ba mixture ne se ne te say and the capsules ni package ni so akono woto nsuo no a obato capsules na dia kan se ntire se herbs wo we mu no enso nso ne wo mpa ya na dodo no hu ne se o se ne topa ye ni ba cho de bi odu ye fo na se ye de nsuo no ka capsule no ya no se ba de ye fen hemorrhoid ana se koko na pulse ne ya na ade a ni gi a e mododo no ni gi ye no pa ne se wo fa e koko do awon man kan won se koko do no ma se de mu ni na wo je wadwuma ko na wa trust na wo di wonsu untimi ntu kwan da bi ente sa wo di we no na ko ba bia be ko bia ko ye dwuma na nye sika na wasa to bi dia to aso eno mo ntra fie enti koko na fifiri wo se gu ani ase ketenkete wo se gu minimu se ma kwa minimu we ni edu se ba me shan the capsules we do we Ghana ba bie ni ho atro do nya bi group bio konkro ka se dogle na bu wo ko takwa wo wasa bi duro fie takwa de aponchen kra is the answer hey men so ni na wo bi wo ko fodu ya gas pharmacy wo ko ankran so a okay shi na ye na kasa so we branch wo Accra ye wo La Paz ye Bella Farmers restaurant chicken man da le chuba kuma se ba clinic ye wo kuma so am magazine macro gold dan me won fidi e de nipa e de be nti na me nu o clinic mi yi bi de bae enu egu won nyina me de me sese wo say e well vetted, well researched, well approved by Food and Drugs Authority e de say ya drinking na je say e bi wo wi ase bi ye dru bi ewade me hunim de ya ye e dru we ye fe no PDS na enu am kekan a clinical product ne mom sa wo baabi na ye de bi ha na wo say mama du sama madru a ye package ne de apro wo kan ya de na ye delivery across Ghana baabi a wo bi abroche kura na ye de be send we PDS like as a pressure diabetes stroke enti obi ba no diabetes pressure do we and they has need the treatment no the treatment no for bi aka ye the treatment ye will no be able to say GBP we general body pain arthritis ne ade ye will we ye find the stand GS obi so ulcer that's one more do we to us 1 month that's ulcer na ntu a to de be ko no de be ko wow ti we find the GS e wo do sa ulcer and so we ye do some malaheb malaria drew so when you want to untu this very ka say enu ni bebre wo ho a e we clinic ye fampi and them ye na ho na ka chere say you know ni BP na ma Ghana fo hu say enye do say Herbal mixture ni say Herbal capsules ko ane edru a edu say Herbal fo ye wo no pa we obi say mama ntuntum de won ntuntum soja wo da ho so wonu ma to ntin di na malaria ha no we do some malahebo ni bi na won ma o ye fini na ye de treatment e we clinic e hudum na mo adru bi wan pesa na kan wase we wo for the men step across bi nya bi wo pesa so a wo frɛ na ko bi a wo so bi nya bi na wo ye wo ye fini do some prostamite capsules e sound say o wadwene prostamite e sound ya rebe na wo wadwene ani asa agro prostate o Johnson tantem o Johnson meye twetwe sisi ebi kam o Johnson na wo chem o Johnson wo protein na no aso bi kam o Johnson tantem no sa no ye siri ne fe yes what say no yin mienu na the prostate ma bi onya prostate bi ya no ya na ne mema sam wo fam into we ye do some man capsules do onya prostate capsules no ye do some man capsules we e de be nti ne me nya bi da enoro do no wa clinic na da mi yipi no do no no so mo ba clinic ho no a edu na de be ma na ye do some mission ne capsules we yi mu kakra ni ne de ba ye do bia nso nyame anda wo mai de be ma asa no ye we se FD ajetu no kore ansa ne de do na ka ho ne ye kwati free mu no ba ne de do ne ma da bi ye nya adwuma sa ye we ye de treat infection antibacteria and hasty syphilis gonorrhea candidiasis so why tell me ade you be a wo ka say do we boom na anu manu anu no you need so crowd on the am do heavy ye ke kan gina boom de mani pa obi wa was mama me be man hia na ehi me be man ye ketoa me be man e fon mama e chuku rama ya ase mama mu ye me ya o ba
For we do sa ST. And ya wo so mu. And we see and the sa antibacteria. Okay. Can you now go by the grace of God? Ahotobe ba. Yesu ti. Ahotobe ba. Ye number na ye be to John ti bibia sia. Na mo frey. You know bidding come 0500 0500 110 115 115. Can you dia to amount no? Mo muti radio into ye bo. And 055 700 98 24 055 700 98 24. What friend numbers here? Ubenya yen ya sadi ato no. Okay. What friend will be ubenya yen? By the grace of God, ye natural drink here. Ye de wentia pepper. Femisa, Pedro, Precasa, and get ne ade with the apnea can you know where they were some. Yeah, they have scacracker. Mam says you could different level. A year rat. Now, Corno. A radin. Wendy and Nebecca. I Becca. Nay, me booster. Who crowd Cassa saying with truth. Okay. When you're close, maybe, Papa, living at the now no man, and bold truth. Wow. We had now bra. We are in the park, you move 15. Okay. What Jack carbonated one and okay. I know you couldn't tell me. You couldn't be someone that diabetes. Okay. Now one more. Your system. Come. A sad blood circulation. Who will be any will be I can say, the sun is what take. The fool I can say, I won't eat. Oh, all sour diabetes, a get away. Your friend is a high thing. Okay. Ning I register. Okay. And then me say my head and me no dey chire nipa. Who are what transfer ka say wade adom you no bebre a oni ni. Tin na we who are typhoid da. Your friend dey say TF. Okay. Typhoid the true. Enti me so me dofo enye do say herbal mixture. Enye do say herbal kasa so nko an yo. Say ya dey bi na tete wo a. Opa ya so ya we dey massage. Okay. Mo office wo dey massage dey do say ointment and register. Eni akono. And someone intimate registered by the you know be why I'm yadaje. One said, what person will say, do near Juma? What you would do, but what is our friend for him? If you just unpack the work and yes, what demo? Yes, a demo. And a madam, so mamma, yes, intimate show. Say, I did it till you did be how. What you want yet? One thing I said, me jarre, stroke who hammy, the BP, diabetes, sugar was so wrong. For your number in the prayer sway, you will Kumasa Swami, magazine Merco, go filling station, dining money. Swami magazine Merco, go down money. Okay. Rose of the good fool, no, 1 year, walk master. I cry a La Paz, the Bell Las Palmas. Who will Las Palmas, a La Paz, or one. Pizza man, I check him out for the 1 or so. Okay. Only to go office with the same boat you want to cheat. Okay. Who could soon I was soon new town. And this is so good, the beer no share. Who come Master PF Freddie Men, then he have back on that. Ever so would be a Ghana, maybe I would be. I was open to some about Mr. Beckham. Who bring us out to us to show, who no much show, we had Madonna who to 2 or buy Kuro or Sabe or buy and cut about one. Wouldn't be a buy so good, wouldn't be any ever call or buy Kuro one name and see any mammy more way worrying. Timothy said the radio is our man too for. Okay. Or buy a crow who be on the bed messiah. I dare you feel libido no. A free hole at the one your neighbor. Okay. It's where money call boss or crabby. I don't want to ya. Would the winner do say about Mr. Any now what in the castle snack and walk rust to be a okay. No woman is by the grace of God. Okay. A group be a woman be a Nini nada. A be woman motto. When you do some chrono 20 in a gumo. Wow. It's yin tinimo juma. Wow. A yin tinimo juma papa. And to Bema, while you would send a man, and I'm the catcher and say, me to project the will be a Bema. One more didn't want to say Mamma may bread and Yaman Queen. Oh, man and Sasso. Okay. Now one friend, I'm here to Sanka and Mamma. She said, me, I imagine what to say, Yaman Queen, or Banner Crow and a boy. Okay. You didn't know woman in Sanka, so Jam. No more to say about Mesha and the capsules. Na ya mwa o no kro no abefredi adanse o no abefredi adanse se ya debate te hu ne wonya wo wan kasa to se amede me brewi ase wo kro me fa me wo me fa wo me adusa e wade be fa so ye adwuma wonam fom ne wade me aduro sunsun fam so ye ni wade kasa ma wo e di ma wa brebriala se duro bi abonu bi wade fa so ma adanse mra enti ye duro bi abeso bi ya che ho ma danse ni wow
aduro bia be so be atwe ho madanse ni sintin say ye madanse die kese sombo e wo aduro no mu bra gonorrhea na yen treaty syphilis na yen treaty oba infection chlamydia how be ma de ne ho hyew ho na so yi abon se treaty an nsa ho treaty asabe treaty an be ma esa na wo fra be tanya wa yare na aba ne ke kawo na sanketo bra never den fire so na sa ya de ni nyina na mfiri ho ma ho nton obi se mama me be mu hyehye mi nso bi gu mi bo emem ya de ewra de be fire so da yare sa bra anamo na wo se utu nokore ye ke obi atene wo yi nani tie telephone number no so unti bibia se a woni ye di nkomo ne ato program ne so ne bre enti ne so ye no be di nkomo ne bada fa ye so na wabo enu ese onyina se prostate de memma de gonorrhea de diabetes syphilis malaria ene chese ga keka ho nyina no typhoid de ne boy ni nyina bada ba fa ye so we wonya typhoid a wonu to so me ba akopɛ e wo se tf wo se kokra wonya tf a de mala ne ka ho a one will continue say for 1 month go say typhoid in a fuel system no more. Me pa charge numbers no. Okay. 0500 0500 110 115 115 0500 0500 110 115 055 055 700 98 24 055 700 98 24 055 700 98 24 your numbers number wo de wonti me kwa borwa pharmacy bi em na do sane si wa wo ha number ne gu ho be de yo baby a ne ba de fa your so no wo family manu si masama me ketwa to me nya aka da Herbal. Okay, yane adusa Herbal na ekotwetwe nkomo no entijade bia yenko adusa Herbal na ontu ase environment so amemazi makro goy filling station wabura ho na adusa Herbal wo se ye ka koko pa dia na adusa Herbal and capsules no mixture no onumbomu a koko no obetu ase na odi ama deku yenko na tafo ahimbronum asem no eyawreho sempa o eyawreho semu semi papa si fie pa na ye nimpa asem ma bedi so adodo de enes wanom agifie na boso yenko ye ne tafo hema entwetwe nkomo onim asem no hu bi pa yenko na tafo hema ho na ye ne no enko twetwe nkomo si sanse yafre no wose woni ye betwetwe nkomo omanfo do no a ena epe asenmu enokure etie yenko na tafo hema ho wonya maaye no kadachie yesi asem no ubodua wo ho adentina abodua arikwenti e ma mi bodua ne se yeko na atafo hema ewo ahoma ne so ene no enkotwetwe nkomo nana memo akwa baba Asem Mpe Nipa dwumadie so ra papa obata pa bibia boko de me aldumo ma mi anwumre de mani san wadawroma unkonwadin de sei nana obi ya atakura nana obi ya atakura okay atakura okay nana wadawroma wedi atew wedi ya ase wo nana nsoso no wo pani upani ya obre enuti se wadaje kakraman opani ya yefre no kwame edu ne dan a wosi ya dan kora du enkwada no dia ba bedan so pa Asem Mpe Nipa se omosewa no pese omoje dan ne boso no omode omo asem omo kanyina se omo nimpefe so omo papa ne to asase no ene se siye akoba se sewa no epese omoje dan ne boso a enkrata bi kura omo a opese omoje dan ne boso maame se koba ne sa na se eba mo ahimfie ana wa ahimfie na se krata afufuru bi kura no a asem na ye kan nyina no maame wadaworo ma sen na unim emu na wanu yi ne sei so me de minimo ho kakra ne se asem na esidada sata na me media kunya me bae no de mbeto ese nkolai e de maame no fo ne bae e ma na tafo yin tinem e ka asem no ma adansini a oto asase ne ma papa no oba be kasai
Oba ne kasa yi mu nyina se papa na ne toye enye papa ne maame dia but maame fo no so kire se omu maame dia nti na ya se ne adanse a omu brother bi e fe no se bu so o tafo a o se na ne yonko ne papa no bebi adanse kwa o fa so papa nya asase okay se papa na ne to na nenye papa ne maame ebia na maame fo so so mo kire se omu maame bia dina na ta fo ni omu kansem na ekosi se abansi ni bae no na se satase ni ye papa no ene toy and so that is say ebia bobi na na abo mo se omu fankata na la omu si omu nkata na na bo ma fankata na ma na se na ta fo yin so gina le tumi so so eye bibi man kwala no ni sa kwa se papa no na ye no bia ana papa no ma me ntiase ni papa so ntiase sisi ya ye kase ma me no ho de ake nyina asante amande ndede ni mi se we ya japade na ma me ntiase a se onu sunye bi onya ne chefa ma me no so esri ni papa esri esi se ma ho no ma mo na se ofa ma se ma me fonde na ta fo yi aye do be bia ma me fo na ntiase ema ne baba akubi kwa ko weso muko agura court ema muko ka se ne akola no ko enye papa ne ba no ya kwa no so ye ne se enye papa ne ba no bia ene omu fa no ko ba bia ne papa shi no akola no so se no so ne ma me ewu ana me so nyame ne kwa se no papa ne yile no mienu omu so nya be dia dan se papa ne to na ta eta kwa no so muko ka se nye ba na kwa no so fa kusia ni so amono ko bi afie maako odogu wala ofre antwano de abuzia ta ko tembe bi ande papa wo sana bu be sama no anfie afunse mudia wo ana so mlasi mudia eti mu ba mu bo meka akodi ta kwa no so ni mi da se mudia e ko amono eso mu bo ne kama mu ko antwa na chami odi umachi ko e no ba re ma se o so fo no di asem bi se akola no oye modi enu na ba ko se eye mo blaba no se na fi suade ene mo fa sam no ko ta fo yin na mo yere mo ko kan ipiase e ma mo ko na ni dia ba se adana umukwata ni diana umude betu enimonu mami samba ya akoside ye twa mula akoside ye twa mu na me wanyi fie mu na menya isa obi amenya hoho le ba na mami foro le mami bi se umuga diga to ebe mu se meni nana enkasa o ni sinya mi elimle ade ya papa ne dia na pa ni sini nyire mu kase obaje dia mam akwala no makwanto akoka se unua ba akwaji atum se papa ne baron se edi mama ba akoso nde wankobi okubi akompre as mama wa we na edi agwa akwara bi ameja wa sure nyame no asa akobia no baby fufu ena aso watu ni mu ka bia mama me ne tika se waje ato afa edu blanda na bedu ayi ni mu a o sa be ka se anya ne blanda ba no de onyi ntumu da se ne blanda ba ne sa akala ono sa akala ne ya no de sa enkwani na mu je omutumu se ne ba ala na sa akala no kwa so de mu pese mu beja ato se papa ne ba maame fu ando mu kula ne akala ne maame no omu nyina so se eye papa no eba aya swafo ise wa opportunity di wan fle wo munti enye ne ba entine kwa maame ka asem bi se eno ayo obi ana wo obetu ni bedi u ano kwasem ba ma se be wo si kwa so wo twemplan wo na yele no mu de enye ide sa so wo beso ni pase enkotu bedi obi su ni kru na tie wo ye kwa wan tu ni bedi enkola na ye me ensan ya watu mi rudi watu ba kudi entine se so mu makare nye ne ba no mama enti asem no mu twa so na mu tie de na eka no na ba me fu mu kula no obi agitu mu se ba ni akwala no ana na mo anu afọ de mo si mu yin tu mu se me ban because of say o
oko to di munim se etu ni di enti papa asem no mu bisa me amede minim wo ho ne te anata fo yin di asem no biri na di akonya nyina so mo di ho asem na ama sisi ya mimi ba yo so de me suma ba betu ti de mimi tra asem no ya mimi hu ya ni mimi nim de adansi ni ma ehu se asase no won de koto ma bla no na hema eja se ya hunu se asase no ene fie no eye kwame edudia a ese ko ne ma ho na ma mefu ya ye omo so anum omo twene tan a ede be na ese kanana no mo ye wadawroma le nananum be de nananum ma ye se efie no ye nkwala ne dia enti omu ko asase ya no nanata fo yin ye ne so opena sumdwem na ma mini wui no oti ase enti wo ye se omu ne nkwala ne nyina ntena sumdwem ba sasa ma mini film na ma ne pese omu krem film nkwala ne sem enu so de enti mi nye yi ese o ma mi uji a ana papa ne nua be ma uji a o de ko ma uba na enti sesi ano kwa ba ne nyina be fa so metu afiri ho na nkoda enyu omodan ana madama enti ne da ede ya hefie de enti ne de mo so beti ma ya fa ho so na ta fo yin de wa e bia ama obi ahu se asase no papa ne dia bia se ne ma na efa na hema na nwumire medase medase pa ya asem okwame edu akotra asase yesifia ma asem abahu asem asipa papa ya kwani ani togbe ahaban keke azigligbo sunkalu kago kavrumbeni yeko na yene ne kwatwetwe nkomo simedu so emra sisi na togbe ahaban keke odofo ma meka nchiro se togbe ahaban keke onye simple sanse sɛdeɛ wasi aboa Ghanafoɔ paa no anya asɛm ketewa firi sɛ ofiri beni baayɛ no wadi mfie aduasa ani akyire ni ogu so te Ghana ha wɔboa Ghanafoɔ anya asɛm ketewa ɛno ti togba haban kɛkɛ ewufie ha azigblebo sunkalu kaguka from Beni kwaku memu akwaba fo mejo so ansa na togbe beba no yefiti ase prapra kwam kwaku ebadase na togbe papa ofie ha na emerenti kwaku edu samre ya traffic aya na ewo mu na no oden je kuma se traffic na ya chan baabi awo enu nti papa ofie ha na nti funu apedwafo ho papa ba beshom na de ye kan nyina ne se ewiase no yakọ wiase e bible ane ye kan ho asem na no kwaku ni no ya unima asem esi wo kroimo na abrantie bi unse de bi e betran ma ye kan sa asem we se nipa du me bi atu anamom de wona ne kwa wona ne ba no otu anamom pa but unim na no atorencha ma eto kumase na breach e boy no meje di anasa me ni obi betima gina wato nchia ka cho se nipa bi a sebe omukọ otogwa haba keke ho omukọ fa no ma omode ba no ade ne saa e bambo no de onya firi mu no eno ma onfa nkoko de kofie na mo obi anso nyina ba bi nka se bibia ni wiase ene togwe nkomo a oba bedi ne no e wiase wa bra bose ye wo to nga nti wo hyebreti misesa e ma wade kura bo wo hyebreti misesa e ma sebe adwuma kura sen Oyoba na bema ne kwaku ebe de na ayaw asise wutimi hu oba bibi oba wo bia no wo bi kono wo bi nenso se onam wana no wutimi bema bi bema nim nyamfo sabe mpredwesa ye de ni di achi ekobo besia na ye nim kobo besia nke se kenya bi nenso ne no ma nyina asai ene hu nkomo ane togwe haba keke na nanan ma yema no wo bebusa ya wo bebusa za kwose no na ntete ho na metete se ye no de APC kura ni bi na togwe na akom awediri mu ehu de ewom ente no obitu a wono ankasa kofa aduro so oku no because ubusa no so wonte ase ko na afo a sebe ono mu si so no ono nko anoma bia ye troka ama no etimisi sa nso menu mienu a yetie ne ye ne edi adanse ye hwe etimisi sa enaya me no kase obi hyedem ana obi nama o kasa ono ankasa nama ono e kasa because was senetri mu a odwe no ma bi a wonte ase se die nti na sese mabra boye sa
na ma menka asɛm bi de bia meka saa asɛm sɛ nyankopɔn ampa ɔne bɔɔ yɛn nanso amane enti enoma bia bɛkeka ya brabɔ ho a sɛ wantu anamɔ a sɛ bempred wa brabɔ ensi wiye da ɛno nti na togo haba keke mo wo mo anka sɛ nyankopɔn yi awi so o nyame ensa wo mo so sɛ wo mo mmra no magye saa nkrɔfo no etenne papa wo fie ha ne enkɔma a wo ba bedi ne ne no ayɛ wankasa nipa yɛ wo to ho nga wa brabɔ timi sesa wa brabɔ timi sesa ama no ma sai oba bi ho ofe owo nantu owo to owo ho ofe nanso onya ba ma no nware no enne papa transe enofo ye bebu sansansam no me de APC mi ni bi nemo papa de ono de sa no ma ne de ubusa na ho ayi ni o eti papa transe ofo so mamento ma ni eni nkobo okay azigligbo so kalu kagoka from Benin Togo haba keke watrase na nyoma bi e woyiye gu ha no enya asem ketwa Togo memo akwa aba yo apenikasi ishia ya che Togo atrase ahofe so de ofa ne kwa se ka ahofe pa de Togo haba de na ne ba no pamatare no nim ne papa sai se pa so ahofe de ondi oye tele ni enti osusu obetimi apam Togo de oye sunsum nyuma ti ekosunsum so a Togo haba keke ti yo pani yetio me pese me fa akwajan we so na me chia etiefo eni ahwefo ni na nananom na na mutantie me eni menuamu mo ye oba mo ye bema mutantie Togo haba keke me chia mo bibia awuyase ma undwene hu se nsuo nkoa na opese obeto a ubedwane office association ma plane se nsuo pese obeto a enu nkoa na ube yade a ubesoro a ubedwane ma plane sa anipa daseni uye den yo unye den yo anipa ene ebetumi ahaw wo yesi na anipa be hawa kwan ben ena ubetumi afa so a wakasa ubetumi adikuni dimu wakasa ubetumi ayeye ubetumi abobra akwe nemo ni hu adwuma ena ye ya peni e fe no Togo haba keke sa adwuma no ana ye na tumi ye udi ye chia na se wunya abotre a enya dia ubetumi ayirada anokwasem michi na se ubre ohu asedia anyama wa ahye enye juju ne ho asem na eka enye bosum ne ho asem na eka sedie okaye no papa ye kasai anyama etumi ha nipa ewa uyase ena bema tumi koba etumi ko otumi ba etumi ko ena etumi ba enye ye kura no anipa daseni betumi asisa o shebre na ye betumi afa wo akasa bibia o kita de ba wiase no ye betumi ayi aton adama kwanya beifo no faso ena mutumi sei anipa o mutumi sei krofo sika o mutumi sei krofo anipa dua no sei no ye yi kire wa otumi hu ntino wo akasa wo a wo hwe Togo haba keke no check wakasa baby a wo free fie na wo free mo no wo check oho na se oho ye ma odi a wo betumi afa oho ye ma odi a na se bibi ka kire se bibi koso a foso na wa fa madam fo yakupon buana se beifo no uye miseki na se mutumi ya kwan kitwa awo hu na se mutumi sisa wo hyebre a wo betumi aya adwuma enfada anase bebi a uya adwuma no wokura no ye betumi apamo anase unya sika enya dia sika no betumi agina wosam no kura no ya ye bibia ti se mframa nti die to wosam ya no e betumi ene ase uya oba na se wo wasase we so na se wo bosuafo no
be ye wo ho na se musisa wo hyebre a be ma wo akasa betumi ahu bia no ebe ye be ma otumi twika inji no say ya na wa pakika no apaki wo ka no ama na wo akasa wa dani aye uba otwika kra we twika na disi ho we twika kra na disi ho nti wo ye oba na se sunsun bi sisan wo hyebre dia unye boni bi ama be ma bi kura po a obetumi ede agya wo ya obetumi agye low e wo bank se obedi ya adwuma sikani na betumi ahyi nti mesreti for ni na se ehia se every 6 months bi ano ehia se ye betumi a check wo hyebre se etisen ana se entisen nso ani pampesa de no na je se togo we ye sunsumu check up every 6 months bia every 6 months bia no ne ho hia se ye betumi a check wo hyebre se die na ewo we nimu a betumi aba beto patrioti de me o se entwen ma bibi nto wansa o se ejana eba beshi anyama bebre na nsan ewo akumase ha sika bebre susu shi anamebua anokwasem yes utino uya nipa na se wetri mu ye odedede because for unya sikanti because for wasetra mu ye ntia adakra bibi beto na chese togo ya se wo hwe wanim de besi wanim na kwa bɔ ho bai se no nti na obanyi mu a okɔ hospital there doctor for no besa ma no date se sabra o san konsuso e besa ka se sabra sa na oba no betumi akosa ko si 9 months to 10 months a wo de bewo obetumi ade wakoda no because tambia no ehia se ye behwa akoda no se etisen otomi humi etisen nso ye ya nipa ye wasase so yi menua wakasa unye ekuyadwuma wo unye kwayadwuma nso utumi dwade anopa na ukọ office ukọ ya adwuma tie utumi kọ wadwuma ewo office na utumi ba fie utumi dwade tambia na adenti na tawo na wakasa utumi di pipa wo ho no adenti na sa tawo no esa ye fe nti na chese ya nipa ye ti asase so yi adi bonia edi echi no na nya de kitwa nti no ehia se ubenya peni bia onimfo mi amewa han mi papa ene ye beefo ni na mohini the whole Africa mi to edro mi to bibia mi person be force obi asusu se anipa no obeba mi ho sebi mi meyetela nti wodi wo hu ntuma di ba ye betumi apamo ama wan fa di ba nsusu a en fa to go amankeke nebo soso no force no aka ese obi tumi utumi ya santeni na obi betumi afri volta ababe hawo awe aya nwalani ababe hawo awa santi baye nti wo akasa wo hu anipa ena ebetumi asisa wo hyebre ena mutumi hawo awa wo yesi tini na no mesremo mepa ucho bibi nsusu wo ho a etumi ha anipa bebre tumi plan se obetu anamo nti no nebo nsusu no sunsun na odini chi a opese obenya no nti no obetumi adareti no se debi achina de banko ko next week no manko ode ohokura manko kura ko pita mu a ade no betumi anyawo ti mesre mu amuye oba mu amuye bema sebi yare bi na etumi hawo na se onu mu adu na se ko hospital na se ohun towa na se bibi koso anase sebi wakasa no usikasem anase wadwuma anase bu ye galamse utumi kono utumi ya hwedi bafi anyama kitinkiti na etumi koso afa wakasa wasitra mu dwine hu wosi utua na mu ambia bre utumi ntua na mu bia bionu uko asole na asofo no bompa e mawa enu ye different for u ba ye ho a ye check u shebre bibia obetumi adi paibo adi ye no ye mfa nyansa adi ye
bibi so obetumi ade onyansa ade ye ye fa bible ti me set for ni na se okay asase we so aye boy ye yi yankopon di tu ho na se ye yi daughter for no di tu ho e togba ha mi keke togba ha keke mi na me to so number 3 e togbe ha keke yes ikadro azigblibo ye dry pocket azigblibo ye lotto number azigblibo nebum anipa baako oba sase we so na se yamundi ni chance anyumunyamo de hye na nipa da se ni betimi ya Jeffrey ni sam na obetimi ya fama damfo kilibanka sokila punkola kilibanka togwe na we na de de ba ye etwa no de no we se no media bahada nso adwuma saade we otomeye no na enya adwuma kitwa eye na nanom no dia amu amu ya penifuo omu na mutumi yizu ade we eye bibi na sebi mi akasa togbe amekeke me wa hai me wo bi media na ekra me no eye whiskey ena metumi di guso ntino mi ba dodo na mewu e wasase we so no omu ne dini na ewo mu mi akasa medi ewo mu nti whiskey na ya na medi guso a ewo mu a 2 weeks na me no ba ko ewo mu a 3 weeks na me no ba ko na chese me wo Ghana but mi ba be yare ewo mi kromu bene da o me ube hu se nsa na ewo so ebe dani aye nsuo pure white na chese bibi odi direction bi aba nti bibi a o plan se obetumi aba be toktok be ha men keke no ebe ba ha pacha o ti de mi kan plan na nipa da se ni o pese obekumi anase o pese be ye mi boni bia dia obeba ha nti oba ha na se sebi mi me hunu sa se okay wa ye we dia na ma bie so na ye hwie kakra de gufo mu a ebe sa dani ayensa no pepepe na chese madani bibi adweboni anipa no adwene afa me ho no madani no ti se de obi bo duabo na ye pese betumi adane duabo no pacho o hu de me chese adwuma sa de we to me ye na nya adwuma kitwa ti be set for ni na se mu hu togbe aman kekea sebi akoda bebre onanti ewa bonti na mumbe kosuku a atade papa amu hye ampabo papa amu hye ni ade ade ni na no apenia wa mana omu ne ho aye fe no apeni no ofie togo ye number no ye fantudwa mi personal number no eye 0244 48 47 47 0244 48 47 and answer 0244 50 66 20 0244 50 66 20 0244 50 60 32 yakupon buana se baby a wo no kwan no wa nti utumi mba twa wo san bengo mu now the sheni now the within you papa di ka ho na se wo hia sa de we ya fa area baby a wo no fa ho di the breath be ha men keke na se wo hia de we ya ade be chen wo be hu sa de we ye be di brew e wo wa kasa wo dan mu baby a wo da oho na wo be hu se bibi wa biase okay kwaku tamale so sha enoma egumu no emsa ha TV so ndi I say ja ya chim no na we track to ya no na we ja asi ya chim ye musa ya hu se ye de na de we egumu na chese bibi wo wi ase abra to mo ye na chese bibi wo wi ase because to ya no na no ma na egumu no enti mi nkoto ya no na bi so emse wo mba be se be kakaka miensa se mienu ene ya chi ni se ja aso obubu ja no chi ye musa se ye den na ti mi wuru a twam eno so ya asem sebe we no so ye man panifo o ye man panifo
eti Sompa Nimfo no we kama ahemfo obu ana didi ato kwa kodi na sabi apra ne se yedan yebekun ana se otena so asabi yede bibi begu nsem ama wanom ana ofiefo apra ne wabusu abrono a wote so enamfo a wone obnam saa de ohia bia bebo ati no se mpanimfo ade twanamon okay me aduma adwada so yesa wo ha free cheko togo eye adwuma kosi anadwo bomoden ko no owo manhia aha manhia aye fansen bomfa Jasi akwante poso Azigbligo so kalu kagoka from Dahomey ono ene no atwetwe nkomo no na togba haban keke no enwoma ikura no no odofo se kasusu nyuma pa togo yidi free mu a the whole Ghana enye debi ukura nyoma pa habadrupa ena togba haban keke ukura edoti so hia togba haban keke a afijase akwante poso bomfa wosu bomfa hospital junction number na yebobo ye no obeba befu kola na ba befa wako no ko hutogbe na ade bi hia osusu nyuma bia no watumi aboa koni asanyina so obna samu ye kotafo ahimboronum Oforisuo Asem we na da hono ena de dika ebeda na na hemase na nakasa na odi ya to ye si ya na ye kono ewo wi asenkeye na ye besre saadi we nipa bi mfantu omofo se asemba na ye ka asante ya no na nanom kasai na Oforisuo na busa question bi senti betima kanse na hwete sam na nanom ayo mafomu de na de aka ye de makasa aso mi se court Ghana court nkwana judge buasem se koko no o ya buafo mo na koko nya mo nkonkofa court dan ho a na nipa na gina ka okay court abu amamode na mo ye mema munsi ho e de saa na nipa no wafa because ko ho na tiefo mu ho usosie ba koko emra be na da saa no ma no na de ne ko ba se na natafo hene ene sebe na konwatra atrase adi asem ahu ne kura wasem mu nipa de patapa na ka mo so e kura mpo de obi o so e se dickness as wan yo e wo Pentecost meboa Pentecost masa e de na ko so asem we ojo nwa onti ase ko no kura ne sebe mpe ofre ni nwan ka jem se munya de mo ye no nyame mpe sa so wo kura na according to the athings say wasi we na wi na ye basre ya na mpanimfo ansem ba mo no ya asori for mpanimfo na asem ba mo no ya na mo mfase nipa no sebo ko asori ana o ye paninti ye kataso mumuaso na be ma yo kan hunwen mama penasem o ye kukudufo obi anka o mada because wanya ne de masa nyame nhira wate obi anu obetima yo hute we de mini bitia nyame nhira no o dabi o ade wo ye ye no se me so jo nwa so de pese no hwe duamo no boy no hwe de ye to na hin o na nanu ma hyemra o se na na hema ka so setafo ye modua enso obodua no bato abo na enso kura no we kura no se anhwe ye ni anka ni ya duabo no besan ba duabo ye nyina ba bi fa komo o abusuafo na motifo mo we ni ye nyatafo nkwa ni gyina bodua obi betima gya tafo bodua so hu ano so e kwaku abrante ne duabo na efo mesi duabo na efe afena ko ha no abo afena mo ko saman ana afena mo de ne ko baabi na otu ni uchima sankatu mo ko fongongun ade na wo ye na akra ne bodua no se won sesan eti duabo ne be sa koso na nanoma bread duabo de opem so bread duabo no mesha se wo ho ne kire se nipa nsesa o because duabo ni kum na de hye na mum mu nsesa na se be ko ni se ya ne ebe hu ni dia ebe na duana asesa e wo kwan bi so ya be sere mo so wa no no enra yaka ya sesa be predo ba kwasea ye de ka na wo ru na ni so na nanoma trust na natafo hene sebe predo asa wo kan asem bi wo se asem na ebedi wo ebebu abo no enu anu no ye de dance na ebe kasa na nanoma trust edan na esi wo no enya mo maame dia enkure no papa dia na sa no ma na mo keka na metra to ba tram ya we no me say o mutimi nya nkure hute na me nkura so madawoma nipa du mo nyina mo hu bi ne nso amu amu bi edu me bo de shanko a akwa adwane minim nipa ba ba akwa na mienu kwa kuluma 20 mi vane dan abeye de na beboa entime mwa muntime nna dan mu da aboa egu nchance na obeka se Palestinian fo ne ayifo ntokwa obede no wada
ne nkura du ete betuma yesa se nkura be jama man komotia okay eti e catch omo moto no moto be shit no omo so nkomo mu kunu mu so yeden ensi bi ma wo mo abrabanya bona ka akokọ motam ente sa ofosuo court wo ho duabon so wo ho ewum se tafu ye modua nanso asem na edi bodua no enyirai asem na ubeya ma obi abo odua no asem na nyirai suanyansa soanum wo suanyansa okay soanum ensuanyansa every say system we dey hen fa na ye ka no ye ko computer so dwedie emrasisi ya oto ase ka wo se dwe wo srem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo ma gye no wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia gi se 21st clinic nkoa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo ma gidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert Hey sewa me hu acho me na no me bisa ekwa so kwa brochu Kwaku afeina me beko nenkata krani eni me ma connection man for den kofo secret dwane ne wonya otu edidi musa no Express Group adalmenti akwenti ayo for opese otu kwan kosua dia Express Group do be call mind to say Canada US Australia UK and Germany say e to ana se visiting so Express Group do be call Dubai Canada US Australia and Germany mo am pese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai Qatar and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafule by roundabout Accra so Omo Carnation First Light, Tama Omo Community 18 Lashebi Girl Filling Station. For more Ahmad for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Yeah! December is here. Introducing the Mega Cash Grown Yasika Chedia promotion. 100,000 Ghana Cedis cash is up for grabs this December. Dial *426*6# now on all networks and win big. That's right. Just 10 Ghana Cedis or more and you could be walking away with a life-changing amount of money every day. This December, dial *426*6# on all networks for 30,000 Ghana Cedis cash as the grand prize, 2,000 Ghana Cedis daily prize, and 6,000 Ghana Cedis weekend cash prize. Don't miss out. Join the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion today. Dial *426*6# now and follow the prompt and take the first step towards a richer December. Terms and conditions apply on the NLA Caritas Lottery platform. 18 plus only. Play responsibly. Remember, *426*6# is the code. Live and let's live this December. Charlies always look out for Charlies, especially when things are tough. Like even today, you can give your Charlies 10,000 Ghana cedis. Just enjoy your favorite club beer and you stand the chance of gifting any of your Charlies 10k Ghana sharp. If you're a Charlie, then Club is partnering with you to make this happen. Buy a chilled bottle of club beer, get the code and nominate via *899*9#. That's it. Cheers, Charlie. Drink responsibly, not for sale to persons below 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Okay, ya kwa kuyanim na odafo amuntie ye pa. Ababa wo bia ye fe no Abra Matilda wadi mfinhia edu emiensa. Wo frifie 12 March no 2025 yi. Na ababa wano ne kala no efe pa na oyo baby a oye slim na otia na wodofo wo frifie anopa no eye 12 March no frifie anopa no bosses anopa pepepe fa ko a wote eye meduma na ababa wo frifie bisi ne yinhu no
na mo se Sompa Asem Mpe Nipa de si Mpe Nipa pa de ya de pa eno ti se wohwe TV na Sabna Matilda a wadi finhia edu emiensa wohwe ne mama yi a oyoba tuntum no a wonye kokko aye ne ho chukrit kakra orofo medoma no free anopa no sia pepe na baba we free fie obi a wahunu bia no onko ye moa wa bra wo frɛ wa homa we so 0546195589 0546195589 say yebetumi ahuma toda orofo yenko na yenko padu papa bi nom wate Siemens Vital Herbal Mixture no eye duru bia bema no bia betumi agina so pa bema wo pa enu agudie mu so aye den pa na orofo omo so ba no bema so etumi enom bema onkwamwa no enso aye den na enyoma akonkan wo empam se upebi ato na wato wate so mfa so ayemfrɛ ewa homa we so 0240616061 na ibenya bi ato dank natural healthcare complex of property number 2 na dank wo china wo ye adwuma orofo yenko dank aso ye wate oba na nim wase da se ye ko dank wo ewo pechi number 2 ni afon kwan ayemfrɛ wo mo ewa homa we so 0244017556 0244017556 dank aso ye ne yeko TV papa any fridge papa Osborge Enterprise na so ye orofo Osborge oba na nim wase da bia do se ye pe TV papa Samsung LG Philips padia ni pe fridge padia American fridge and whatever ye call just a Osborge Enterprise ni between amaye na wo Dr. Mensa afam wotasi rank ho na awko abu akwasoso a wona twere akodua suku no JH suku no e di enhwe ni mu ye mfrɛ Osborge wo ahoma wi so 0244363663 and answer 0277788845 and 0242026375 Osborge Enterprise and I make comfort na media amount Diamond Scientific Research and Alternative Medicines Hospital Diamond Scientific Research and Alternative Medicine Hospital edu papa wodi abadwa so donate herbal mixture orofo memedru papa ebema mema ye no mu aye dine ye papa kuma so benya bia to kolina keba Freddy Mens ene de keka ho saa ena sunwane so ubenya bi ato Green Light Pharmacy ana Cap Herbal Mose Pharmacy so ubenya bi ato yenko ankran ubenya bi ato dunkwan so ubenya bi ato donate herbal mixture memedru bema no bi na ho ye dine ewo mpa so 0246277677 donate herbal and I make comfort na media amount Top Eye Care Clinic or Swamio oni room hotel no edidi ehwani mu ade bi efrɛ yadi hu bia no yemfa enkodan Top Eye Care Clinic 0552292274 yemfa enko Top Eye Care Clinic ayeni yade dia efese nipa okania eniwani ye kwa akopensa papa bia nom ensa papa e bia norofonye bia ni bia e klobie orofo aponto ni abadintu ni e klobie na abadintu no soso no said ye be ya manfo betumi acha ade eni oyiyo no mbobon so ano orofo ma mu klobie nom no mro mani so eba wani so a ebe ba butum kama uni fie du wotwefo asem koso ba pefo enum bia enu ane klobo orofo ko ne kopa bibi ananse de tese ya manfo sika omudie de obi be kasa chacha so nye chacha kwan bia be fa so onkofu obi ade enu nti win big with mega cash lucky boss no bi na sabre adru ahanom akrade na dru orofo na se de yesitu ni de with all networks star 426 star 6 # with all networks orofo prompt no beba to eba no select ya wona namu a orofo obedru ba bia akrade no wo mega cash lucky boss ubewi ni sika kese pa yenkotu bi yenkodi sika kese se de be ya ibetumi adi weekend ama no aye de the nation's uncle ya radin shiro bi otie no nyo bi akese mecha ya funa wo me no akosi ajempo azo obi a mecha na masire nshira so nkodi ama na fe so machi aja se wo jo so to mpaboa je Joseph nyina monchi aja se na so fa mba se chia ya nkomode ya dinu no a na ene dance ne konkon so saye oba hema atimi abam tafo hema ne nkwaso na tafo hene so bi wo bi anso so ne nkwaso duru brebi se ya na nkomoni die no aya din firi se tafo hene ya na famu die enso ya mesre ani die kwaso duru bre ti se ya na nanom nyi so omotumi no ma nya akọ no ebrese ne ehunu na natumi a ye kra men
wasa aseso na sebita fracture mo baabi a omote na wa bu asem ni wie no emofra yi edibem na nankomodiem no kire se maami peso awro ka wafa mofra yi abeti ensan so omususu nti omuhunu baabi omode fa eduabo anke behunu ehunu omo no ohene asase so yenye sa ko yiwura kora bra nti eno yama akora ye afiri oyi firi mu asela ohene bu asem ohempon te setafo hene maami si wonko ana wasrafo no meme ye wowe se nka police kan ho me gina yi ne ma etugu a na nkora efafie a anka aduma mi mahunu sede nka mepe no na asumbi aba yemfan so ohene asase ana nka omote so ana ebu a na ase ebu abo mo na sela om so omuntu a ede na nka na beye nya na asase ni nka na beye odi benya na asase ne onye mamofre ye ne ntwatia anka asumbi mra edi mesre tumi ni kura omo asante hene de amom obi akura ne de enti na nansa ase ni bi na nka obi fa ana nka obi bi fufuro bi gina so de a onfa sa bi fufuro nyina so no enta amofre ye ji no mo sentimi nka omo fie ne sa mesre na onye mi nti aso hene keke na memfa sa post ngotuma am mfirifie o tafo hene nti aso hene wotena se amene oti ame so keke nka mekwa gotuma am ne china nko a na ngura na fo mfie na aso mbi aba di mesre no onya mesade a ene mesre na se onyina ni tumi so na ne omo ye na ye ni amon de e basa akura wo ya gu na tafo hene ni mu ase agu ne ho fi so wo hempo de se tafo hene akire o se ma wi asem no udi fokotu fo ma de mu om sela ase wuntu de obi tie chiro nso besua daafo na bedi asema wi nso beka se wonko ekobasa na tumi asanteman wura de agya tafo hene no na mo ye tietia animu ti mesre na se ho kakra no kura ni bire wo ho ho kakra ko ma nchire bu wo ma na ho asrafo ho tafo aposifo nyina ahye nensa onye report mfa ko keke ofre no de mema ne kan ho govio ma me no betu one ne manyina pe ba bi afa na foforo tie achia no masua no mahu nananom tumi ne ye timi de ye mesre no ise mi de ha kakra ne ono atima ba mabu asem ne de migiri yeso no kuru ya betima gina abua ama manante anya hu fia ma so bi abaya okay kwaku abra no nti mefoa wo de ne so ifisan se eba se asem we me forward akoba bi na makwa akopem wa ne atu ede nkoda afia ma omo a je se na asante hema ho nam de bekoro se meka se me de ko na asante hema ho a tafo hene wo na akwa akodi adanse tafo hema na akwa akodi adanse eno nti na asa tu asante ma wura ma tumi kese wo tafo na wa posifo re control fo nyina ho na ye de kokoto a debi na so gidi se adanse ni tumi ni nyina kire se edan no ye kwame adudi ade na wada woroma me ye kira me ametutumi na akona na wo maka kire se na nyame na mebe kire de oye nemom gina utumi so se me de aseme kwa asante ma court na ye fraud na asante ma court na ukodi komo adanse o se na ahema yi me na me di adanse me di asem no ma ya o muntu a ma me fa me ka sense ya ko ba bia me keka ko na be true enuti no se ekokoba se na atafo hene di asem na wie na umso muntu na me di busa na ahema se na no matra ko dwande no mo ye aposifo nyina ye odia ni amma omo bre no omo de ade ata ho omo antu a ye nyom nyoma ngu abonten ko adanse nyom no mbom fa nko court na ye mpom ye mfa adanse fo mra na atafo hene ye dansini na atafo hema ye dansini na adanse fo nyina entato etiem omo bre na awotwe mienu na awotwe miensa bosome ba ko bia na omo so omo ntu a ye be yi omo nyoma gu abonten ni mamra nya adwuma wo mem 055 mo kama komantum ye mwate baby amekeka ko mebo yafu ko tumi kase kura sante hina ma tumi na semri asem we ko na sante hima ho mo de mo amutie hwe men mo de mo njeje mame me se ho dance ni ho Oforisuo Aboagye me se tafo hene ye me dance ni tafo hima me dance ni omo ne betwe dia dance mame e ko yes wotena akonwa e wotena asem ne so na nkoda na dibem me ko ha kwa hanzo omo so omuntu a look at this 0554931931 0554931931 0548931931 hello hello
Hello. Hello. Oh, what is happening? Oh. Okay, yɛmfa dwumadi no nyinaa nsi a san sɛ ɔmo yɛ kora yi ma free TV ne so anesa me brɛ yɛ be ɔmo de signal ba na ma me fa call ba ko mien okay ma me fa call ba ko mien bi mo ka je TV for no ma me hello udi oba patau na me bra na yɛ be Hello. Yafa happy birthday and comma Mrs. Hannah Amponsa Asare. Mami Mrs. Hannah Amponsa Asare on Asem Mpe Nipa dwumadi emfani agrokra. Kaswa na ni kunu Dr. Kwaku Asare one and the manyina every no happy birthday Priscilla and so omanfo e woto ase kankan prof Osei Omana woda pa enya asem ketu akra Osei Afrifa Richard kaka we so efiri safo Sompa TV Osei Omano awoda pa omanfo dodo no a NMPP omdo birthday ba duru ba bia na bere no atiaye enti producers ya monye ho adwuma sanse omo daye omo daye eno tipani mo kama koma ntum ye mu ate wo kena miam ne na atafo hene bekwa akodi nkomo asem no ewo so ono ade ne tumi ade aposifo no ne mu omu notice say mu free danim mu amfiri ho a ne yi nyoma na gu abonten tete ba bi ompe bia rom de ko